dindenga arbarajinde nganga na hay mosri ana qomi hari na gundo ay harawu asane ke ko mosri harun ngalana ni gollen sabatindi na koy nanti alla gara ko hokki asun golli bane yayi annabi nyim keseno ne mangi maga ya muni iriya ku sabura ina limanan ka bilin ngurugi nasirun tuindi ti tongun kamanga kembe kannunga magayan kanada alluganda wo amaluganda wo ku sabura na hadamara min bugundi bitundi kata noronga asuni qirinde bane nyi suni lamuriye bane nyi haranda nyi i dinan golli mogon tabana i shari'an tabana aw musa ko noda agari sirun kari mogobe ina alla bane nagu ina kufa kempalle aw talinu go bangandini himinu gara harun kuta koy nuhu seru adi seru samudranko himbinu ga dangi wakati la tendi hari gabu aw kun kubaren ko noda himbe ga wurido menaga harun do yumatunu قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من عرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف هكذا أو هندي هاغبي هارون سورة كوني كمين دانغيري سرونغا أو نكين غلانغلا كان نبونو أو نلاغنا كوي أو خورين كما لاغنا كوتا ناب ولانغلودا aywa galama jiginu hallan kondo kanango digami be go wurnu ido menaga aw ken konno da digallate ngadi digame kella garu isu kono wo yimbendi isu binadi hallan komma kanan konna ha kanan komma hallan konna ha ho hontiro menaga yimbendi me kayndendo me langandem palle aw kinya ga konno da allah to war kin jamande kempalle limanan ka on kelima aro samta on kelima aw kum misalin kinno yitu hillidi usura ke ajjon ko mbogon ke ya atonti ibrahim sura duma sabuda ibrahim hin konenda qur'ana ko ni hoga koni kendi ken koni ken ni hudu manteni ken po yimbenta kala kadi ken konni la kan ta wala kadi ibrahim gan himbe ke farundi ken koni on dadiga men gilo ni tigen gade bismillahir rahmanir rahim الله أعلم بمراده بذلك كتاب أتكيني كتاب ياي أقوتون كندا ينقني كتانجي مولمين يا كسابور النصر بوني أيوة بكا كاياهم بتوني كتاتون دي نورونا تي كمان دوغاينا هن حقيقة الله فايل تخرج كني مجازا مي بإذن ربهم كني حقيقة nanti anna serum bugundi ginde bugundi ndaranga hi allah ken gonada akuni ngaranga na tona serum bugundi wa kibra kinni bugundi ndaranga ken wurun allah faringa ni hadi kande sabunna ya mi haqiqa bi izni rabbihim allah kande en tagana naro ko meson do mendi nga sabu kinni allah farin sallallahu alaihi wasallam bismillah ni warakatan ni yentungan killenga kinga ni tiga tungkanga Allah Ta'ala wa qaramo hilloge ila siratil azizil hamidillahi harsa ken suni manguto ye aywa kata azizi killenga kinga ni tiga hoyi ken mbegan Allah ken koni Allah alladhi lahu ma bismatu wal ard wa akwa qarna warsh wa in Allah ya ken mubtada wa keda أخبرني الذي له ما في السماوات وما في الأرض بسم الله الله يعني كمانينا كونسوا دعاني هو كمونندي أدوه وزو كينغا مونيندي أتبوني كافرين ندا
gilli yangan qataya kian qoto qotengani minuga kafirago ti Allah farenga adi qur'ana ke bismillah adu kunni ko gani bonego ko be nunda kunni yemmu be ga nyen wo ngaren ta kon sugandini kende be gani la kharakamma iwo serun kabana rono Allah taala dinan killendi iwa mundana Allah dina kenya killen yengendenga ko mangan ko to buru ko wasamun ta gondi Allah tutunga ya rasulullah yo kuma kindi hare o hare ya magariti sirun se yakanneni aga qikata kube kunga sehebe konni de arini ken se yadi ko sabura ana bangandi wa idangani kebirenga ado himbe gari ana qurandi da wo me famunu ken kanne yadi kini harun gollenga Allah wo yemmen sangundini agara ken sangu yan kanu nanti hare mabangandi kempede Allah na ta galama jigei nan kita kama ti itle mun tawa aw yemmen kandana agara ken kanda yan kanu kebirenga kanda yan kana Allah ma anda kiti himbe kama ti fason mun tawa ken mu kande ne arno kanda Allah ta'ala al-aziz ayani nindananga yani gimun nindananga awasrenati kebirenga okati Allah faren ki kata be suka mantenga oka watu nanti Allah faren makiti be suka nenga kebir Allah faren ki ti isrun yugon kannenge kini arabunwa Allah kati haren suka manten ki ti isrun suka nenga o kebirenga kun kapa me kamo naam tungin koy Allah gara ko mo be kiyande Allah fa sallallahu alaihi wasallam agara wuce be nya odo me naga awu ken gondi hare na on palle tampille ado awasino siki sire sugari Allah farenga aran se halle mago ti an kanenga sire sugari wala saba ay himbe jon sabon da ken sabatindi parce que ko kundu yaw daro ma ko ni ke xbarandi yusuf alayhi salam misrah kama ni tanyire xanemuko mais yusuf qotayiti qannu hilya وكرا قرا ومارسه وعالجه نهير نيغا واتو مبوبه مي يوسفو اني غوبونغا اري هانكمان كاران دبا كسلي اديغا كاسونغا اغا بوغونو كوتا بياني اغاري كو خانو كوني اري تو خامو دونك ال غاتي هوني فارينغا درون كامبيرغا نيبي pour yusuf do hangama kena me famu ma iganya igo me kanne yamuko golli qote golli khore be aga warna kine sisa maganya igo sene me da yimi go me famu digan kanne no gondi bo yusuf makki katay nanti anya islamiya de ay me taghonu ingar ndagonni kisindi ken ko tan ana yusuf ya ma kibiren aru kinna me kanne mugo ken kanne muhimma nyugo ken tag mon jenye ken yusuf da pille makki Allah fare sahaba nunti sersu gar Allah farenga antallahini ina dalamina ngara aro mena anga konnan kannendi awanja binan kannendi ikunyi kaba konai sersu gari nanya amadiga nonku amadiga sere kara amatre ama ya khirse anga nati Allah farengu ci amaturkin kannenko o wotini kebirenga turkin yamanyi turki ñu amar na ñino kebira ken jabu kinanga angati awu chama kanno kanno ko otini ken kanne kamal ñama Allah faran ñino ke balle ke kullengu Allah faran ke barendi sere mara hina maranga sehe an kannendi nañi antak ñine dalamina di kanna diande di kebira Allah gara ko mo be kenyini hare makki magariti isrun digan kanne بسم الله ولقد أرسلنا موسى أبادو قتن قد موسى فارناه تو آيانونا وتكوياني آيانو كبيان كني أنصرهم بغني كان بنو إسرائيل بانكا كافرهم بتني كتا تغندي النورونا أني واجو جاء الله تعالى نيمانو مدي
anna tukai gabiwo aywa alla ayanundi nemanunni sabarana nyangi besuda ayyamillah ti alla nemanu ayyamu nyani kotanu ngasrenga ndatagu angana simmi anganta munu kotanu be kotanu hilane angun kota lingilungu ado angun kota khakachu anta munu kungangundi nga ngwajuni timaniya kota lingu kwa na ngwajuni parce que kunya gabene bismillah anna biren simma nabillahi musa gadi isrun dangane ati angunna simme allah taala nemanga agar nema benya kama qasimaide aw gillahi waya allah dan kun kisini gelle fir'auna dungonum masibanunga inyang kun temundini yang gangkata yang poburen suya gullinya lemma gondi hogan gulli qoti agana dabarna jamanende inya qurus ndini agare nyugunga himbe nuganda sare iwo togondini agare nyagarunga akon ndengo yugo bangene bani israilan kondi awngena sabu ina fir'auna num pankandi gadi ati balaw khorewo agadan kidi yani akisimo kedi wal maghayan kan katay kedi bala unyani in'am aw bitlaw nema khore wadi agar himbe nyagada jarabi khore ngadi agani mogobedi agani torabedi ini masba khore gillawa kamanga azim wa khorenni ya rasulullah yang nabiren simma kamanga tuindindi araga tuindi maniya adi aganda allah kufa ti abani na gubati wallahi min gara jidi aganda neman bisin allah wime ti kafira gundo kutayinga ke ngaga yangan katana ngi allah yangan katayinga akoto kotenni de ibira nga serena ketude allah la kumun tuindi ke amamu gondi de angwa munda honka hammaga allah kufa anga nafsin allah woni yangan katayinga no de bismillah musa din isrun dangane gelle angunganda kafirawu adu yemmesu aga munyendi aga susunya fisringalya nama amasuren to allah da aga na to allah taala akin tigi yani karanan konide ayani tiga tunganga de jani tagahonun kutayen harba ne baka allah maga kella kisin qawno qomi osuganda ka ho kana allah batu osususunya allah sagonga allah kendi gambani yani fa inna allah ghaniyun hamid akarin tengo baka osubati yang kabaka andar ban sornada allah kariye nguren kiyai osuganda ka hona kuta dar bane bondine basa bannanya ni osuganda ka ho kana batu andar bane sornada na sabu nyamani bannanya ni osura nyino oba ho ka hamaga bismillah yalli yammun kabare mari an kungawa e kun kane kengani nu sarunga aro adirango aro samudrango aro yammu benu kungari kusuka montem palle ay adi himbenu gari ho honta haqqantu maganta allah kiya sawuno di haqiqa ni meme tungu annabi nyum do qifaram paqe allah serenta menu go konni camero temple do dunu nagati walma qifar kamusikiro tamudo ho bani hadisu nyane hadisi ke suka monte hadisan to agundi allah wo aboto burno bo kabira angana kem pay na ki aya hay kibra haqiqa nyime o wa konni qisanundi o wa konni woni mi haqiqa nyime ki aya yay sira sunta haqqatu ma allah ugati seresu oti allah fare ma bugu dunadi ma allah gara tuinda suya ne anno kunkada nasirun kada himbe ga dangi do mena kana kenko aganya wakati bena kenko kenta di allah da kentu indi allah ti kana tun ga amati ti masiratu indai o kemo woni kenwa ko ne duna wuce a gaban yande baske ogo watu mo gobe wanda kengo wona dikero kena ga wuke sine kero kena ga sine ande gen ko me agge me ke
kibira Allah farli na to ke haka ya Allah gati sanda haka ba ya kimi duna wuce duna gara duna tare o hawa adamar ye ar lenkina ga Allah farli na ga sun ta haka to sun ta haka to ki ayo kan sabatin ne bismillah جاءتهم رسلهم إهار سريا تدل بانغان تونغا ها يومتون غرمانيا أسودي كتون ساغاندي ووا إلى قندي يعني من مغا بوتون بوي سوري كتن كني أنك يامون دي هارون دي من مغا وقالوا يسوكو من دندي أن دوكو وكافراغو تهونغا igaro harena igaran kum parena kum tikenga pasanga rabbane kutabane anda sukuta ay kuna jaman kallenya koda ara himbe ko qur'ana na wutuna to on koni tampille de wani mo ahim ni agama himbe no koni asu kallenga ya mo be aya su ko hana kono rasunya kunda isru harum magemu isu mone wure isu bara harum kallenga digam be ga dangido mena aya yugunu sagandini bismillah iti oku sikandi gilli honga ago khilli katakin hunni boy ago khilli katakin asikan wodi asika undenne harun nati dangane ngadi sika alladi kene sinkaro li isfam inkarinya serena sika allan pingadi allan yeno ken dallenga beni akulleni aw billahi wa fatir samawati kamun tagandana nyani arungunyen tagandana nyani kebira kona kamun ngunyen taga akenga kun killikati batiyenga kodayin qafari aga dangani illa junubunga min kilil bayani wal malit tab'id angane kahirin awan ajunubu ya hen islam agunga an islam agu bani ajunubun su ya he angane islaminga min kil kimra lit tab'id angana tubi baka junubu ya Allah kenya hana angana tubi baka himbi au kenya hana tubu ngo junubu su ya hana kendi ngambugu haindende majene ngara ay anta kenya hana hinade nda jene ngara aro hainde magare kuti ngara ay ama kenya hina de kabrenga angana andu tanga junubu khorun kai ko chugunu ngo ya hinanda be junubu khorun koni an tubi ni kundiya ndara kewara nimisadi ntaka nyana kari ko mum pakega ndanga anda kenya ga bundi ibrahima min ke aw ngana bayani nga kahirin tubiyen koni kengu ajuru musu nyamana nga islamin kana tubi andani anaga mundi ango junubu ko hilli sikina ngatinga nanga matin tubi baka sudi anda huwa ko na hoto ke bila ngara himbe to kengu to kono bismillah Allah na ga dugundi awanda ka farge simunde nya katta wuceya ken kontengo Allah maka قالوا يومتون دي هارون دغني انكم منيا ما كان تسرني اومنيا اسني ميبانيا انكم باروا على مرنو اغنو كوكبا بكهم مغني او امنو غنيا يعبدوا ايغا كمبتون غلي بورنوغا ايتي كبرن هارون دا قرويا تدليا كم بانغانتنغني قالت رسلهم دائما كياني ادغامنا انكني اومنيا oro hawani himbe kama bori bati on tara wala i sumbana ke digame di sumbana bismillah i harun qati dangani to gunyani o kumanya maganta hata gangunye agamme ka ngono de ganni mani Allah taala aw honnan siragun ni yemmen kamma agara honnan siragun kana kinda illi kumwa na kunya annabi nyimunga Allah suro kuda nonya annabi nyiminga adamare ma gondo sumbana tando kitene no gondo yare ka ngono de Allah na suro komeda na khere nyugo kine dini hunenga asuro kuda no kunya annabi nyiminga kyawono bismillah ma kana lana sebe ganda harun ngari serengin annabi nyimbe nyani awa anke ndabar kande en kanama nga hibe ganda famu serengin o so ambana anke ni galama jigenye Allah ko musren so ke modi ngana famu nande Allah da hasinga na sabu ya kanna Allah dinan tinga anke nakani adi
ken no kunne ga natti nga bane o so ambana aywa anke na gala majige ko mun tabana Allah ma o sumbana anta gare me baka bismillah وما كان لنا imbire ngainati awa yumatun da haro amanya agam paulanda ko dangani أن نأتي olli agai ti بسلطان dalle suya إلا بإذن maganda الله ti Allah ganda dungi okuna komunyi o kamanyen akinga وفليتوكل tungunda anun ni hinun besinni Allahumma gandini وما لنا najimanno ku dangani o ganto hinun besindini Allah ta'ala magandini abati Allah ro kanda o killunga mo ku ga sabari mo su magandini agaro toro tikinga kinwayini o halangu kana torono kebirenga wotini besanun ni hinun besindi Allah ta'ala ma ngatanya islami goniya ara khari gari amanya mede torangiri kaindengiri jaguyengiri taga honu jarabungiri an sabarna de naro kentago Allah yakuna kinya ko da ayan kudi bismillah adi yammunti kafaru kunga kafirawo i harun dangani maw gada ga bugunni o munyendi walla gan sage yimmega o dina burukuri فأوى ربهم angara al muhajjat inda al muhajjat digan saga saga lemma on pakatinga banen ko ni gara akoy ngan kalli wal ma ngoyire walla ken wure ken ni garante ken bali on ta wona ko ni to unden to ngo bangene garante ngare ngo bangene nga ganda nya an ga mundi an ngan kalli wal ma to kenda ken wure no wona ngi ngadu se henda ma na ko kare andi amin so koron ko se ya an koron bu selanga Allah garon su na kya ko ni awak yire to goda monan kari mannan sage o dinandi bismillah fa awha ilayhim rabbuhum inda ken gon wakati kebisa kibida harun kama kin Allah ana wahayin katiya لنهلكن الظالمين munyen biti kalle dere aga kegen no goni Allah honi munyenga kibida mingara kahir nuko halaki ولنسكنن mingara aga tawundi munyen di imunyeke i halaki halin ken dabarne inda to koni makinya ganya kimdi watu nu jak mono hilinda munyenga bismillah ذلك ati ke demande adano munyenkini Allah kananunga لمن kew yemme su dangane ken yemme ga kanu maqami na gamun isigi dingaranga ngi Allah jomme na kane kew sira sura nanti Allah farelli kenyi mi amanya mede ken Allah ladanga har kumbani soba seregat Allah igate anta surno anna angi liba kayra aywa ki kankare wono de wal aqiba littaqwa bismillah وخاف wa khaba وعيدي ke wa khafa adaka manga kanu wa ininge gongondenga ko be sudangani واستفتحوا anda qotonan qoto ati ande mi nyimmundo qifaru iwo de may mundunu Allah maga وخاب كل kun جبار koni ganda de may mundu aba ke birenga dundare be suka honte go jamandi asu gishingo dura wonde عنيد kinga kannun qoto de kun koni ganda Allah o de ma kinga ko bane kin hinyimende anga yasira sira dambe Allah wan qosono bismillah من ورائه جهنم jahannama wo dundar ka wa kannun qoto ku kane lagara ويسقى ini minindi jahannama ni gillijiya kengani mottem awa kengani e motte nyamin tenga يتجرأه aram kanni ni qotu yugo wadi amma nanum pilli koyni hondi tayne wara an kunyugoy wara aw nyana kaneya wara aw nyana halleya wotni da asmaul adadi aw taynum pilli aw ko su togon koni una dunadi allati min wara'ihi jahannam kebire nga jahannam anta halle de ay jahannam na kana yare wotni dangane asmaul adadi
bismillah ولا يكاد adi kebirenga keni abiranga kena min honga sirena kabako moten kam min khamo alla tongini wala yakadu ati alla qonnen taktin dono يسيغه in katta tonni de na sabunya kaka cuye be ga wadi motiye do koni be ga wadi aranta katta tonni ويأتيه nga الموت kallen sabunu ngorni jahannaba dunkinga ado bangin suna kandini nga jahannaba dunkin manya ti kallana ide ke bane hede aha nga watonni de kallen sabun ngorni jahannaba dunkinga no konsu katunde be ga wa kamma yimbe be ga wa kamma nyantoro sama ke be ga wa bununu yangan kate none be go ko mona nyei a kallen sabun worni no konsu wa ma huwa bimayyitin qallata anta kallade allah ni karindana nga agama ko men karanta kallade arnog sinibe bismillah وعذاب adi yangan kata itano من ورائه ki qana halle ki qambarakata ke ya ke be hayga kode ke halle hotana wono kinya halle kin qahnan bon take مثل الذين adi yam misalim mu'min kunga kafirahu ti kamanga ngodo kahirin golli sirenye dunadi qati sunne sadaqande takhonun nahaye nan pinne nawa na jarandranu sigini na killun dabari kahirin nai Allah ta misali كرماد aw qomi kaman gulle nyane اشتدت الريح bila kebe hankenga kare aywa ti kaman gulle gaya abiyenya kotai kota be gani dundo kotai لا يقدرون kebirenga ke kamane andiga gunnendi anda yiten kutu na surondi na bi na nya temenga kebirenga aywa andiga nelinga na yimbelai ti kamenye ni lahi na kamenye aywa sogobanga ngo hurtene ngo diga nan kamen ko lenka huma andiga sogobanga anda ni wurondi hankengri na sutara angolli koni anda yiten kutu anda ka huma me anda bi angolli de ngan hani mani kemen gulleke hangen anda giri kemen gulle lawsiki anda sikide kibranga ken misalinga aywa shabahun do mushabbahun aro mushabbahu bi me kangane wajhu shabahinga la yaqdiruna ke ati kahirin gulle sire ado keme kutana ke agar keme be kutu anha iran takata مما gilli ho osiya igada ken golli على شيء harbani akoni golli nga golli na hani maniya keme ke amma kata kitanande kahirin nga golle na harani minne duna hede lagara amma kata kitanande kebirenga kahirin ni golle siren qabanjanago ti keme kutana keme kutiyenga hankenga digati akamenga no qur'an o misali nya kinnoyi anyi me ganda ke hay kebirenga kahirin ngoni ngana golle o golle fu duna koni di allah nta sere tamboy gana awa kapama nga kumunna hanna golle nga lagara de aganda ko tilagara hontandan kebirenga kemburenni de wakebe ko ni kahirinda kundude aw ko ni islamin kada islami be gana ya munafiqina aw ko ni islamin da islami be gani du ko intenga aw ko ni islamin da islami be ga kaba igollenga kebirenga golle sirinya nan gaben ni me golle siren kana bonondi honu annan kabana kentu na la to kunga bada golle sirinya nan gaben ni de nga golle anga wanya da sharia ndi tanna ya ga mundu babu nyugono afatul amal golle sirin watu be ngo golle sirin kitana na watundi ayugonu nga kalli ayugonu nga awatunteni banga na kuntu kebirenga manna kisambo nenga bismillah ذلك adi o haygara kebe kongi ab ke tigi kiani halaki yenga agalla tukusiyenga ألم ترى يا ليانجين يا غندايوا أن الله يا مخاطب استفهام تقرير من سهبي كاندا نجا من عصبات دي موصل اهي موصل
anya ganda Allah taala خلق السماوات atagandi kamununga arangunyen taga titunga إن يشاء ke Allah be gara kamununga taga ke Allah bani aganda kan awan gundi ganinde ayuhan nas aw sura bakano وياتي wa ire duron ta togode aworni ga ti tagande ya pingani tagay kurumbai وما ذلك na gasu digandi na ire botem paga atike manya بعزيز akotengani Allah taala magade kinna niwa maga dina honsu anda himbe la murbane kemunyana inna laqadiruna ala an nubaddila khayran minhum wama nahnu bimasbuqin kin ayabanenga o kurawo aga haragon himbe gam basagai wasiranto hirni de nanta ko dango hirin nan tanya nin jonni la wama nahnu bimasbuqin komenta Allah hirni bismillah وبرزوا barazu aranya komya ga nyimi nan dangi Allah ga ne illa gara ko tan ko ni qur'ana di an awa ko ni mo di fi madi anyime parce que ha ko ni mo be de kay mi anyana wa kuma ga nyime makkan ko sa kun den da Allah gara ko tan Allah kama ken ko ni ken nyime ana kuma aw nyana hede ai akuma ga nyana dangi ba taga honga na Allah gara ko tan simma ken mo di Allah ga wa ko nan da ko mo be na ken fam an wa mo surani ya daiman aw lagara ko tan bugundi na wara qurain kama ko komeni meni du hay aw jamanu hilla ko ina agan talanda na anan ngari jama bedi magallanda anan ngari jama bedi anyi menan du hay qur'an ni man kampanye de ni man kampanye de amma ho to aga sere halakini magara ya kanda amma ho to aga sere na hana magara ya kanda walla gara ko tan be qurain kama anyi minan du hay ade taga honum bay ga bugu be subu an sauranga alla kirinde ndangani asu jami'an asu na otin mine nga katta turenga ho wonta halle bismillah ke ko danga aywa kafir lahun tonnati yemmun dangani kungari du qoronni awangunyendi yani kananko hallanko nati kunna ogo hallankunya batanai ankun kananko dangani yalli ankun kananko anna ankun ninyon tondani bakko ko magawa gilli Allah hinunga harbani wa waqatirnin har hunne qalu kabiranga aywa kana aw hal fakanan gon kanati لو هدينا الله agan Allah garo kanda la hadainakum unya kanda nabi unya khilli kata kanda nga wali ken haqiqan de aha nga ila ko wati bi amasruwa kire qirin ken haqiqan aga tokki do gubate o kuma ya sabu sire o ku kanda temai Allah mo ku kanda jango ko nan kun kanda kiya sabun arjanna dun kunun ngandare kun wotuni الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والله تيغنا الله بيغورو كاندا كاتا غولي كيغنا براجنا الله كاندا يمبالي اومي كاتا كاندي كيود الله غرا نياس ريبدا na Allah ko musurun kanu yellandi nan tukindi dibate i golli surum mi anga nyana golli burube iganta nyana ngandu la tonni nay isse mogo etere mogo ibati mogo ara khair nyanda de illa gara kananke hallanke ngamundunu anyanya awa kamone to kwai gari kananga burunya munduge wodi amu be saga ndini a hake bismillah ajazina kanan gonna ta hallango kuda o jotewa أم صبرنا ma o sabari asu ambana o kudan kun su magandini من محيص basa ku garanta لنا o kudangani de isu kamante o ke konni an kana hinga dage kanda wakati bi Allah hinga wa de mandenga arangi ken kosore ara kosore harba nan di magana soronda harba ne na qur'an danda jote ndo jote mbala ko so ambana kedi kebrenga kanan ken sugandi de kanan ken sugandi anya ken kamma kanan ken sugandi de Allah farang sallallahu alaihi wasallam
ama ho togo agama koda ara kananga surun koda ken koda atanga na serebe warbane awan simman Allah angana serebe warbane Allah bingo yankana nogondi angana simme bana ngo simmen Allah ken kamanen ni kananga sere lara kota andu kinga na me mundu antani misnadi bismillah وقال الشيطان kananga burun suka kanangen ni koy iblisa he altike kodanga iblisa ti awotina ni de nga Allah ti ati parce que akoma gara ko ni bati kingani ni lamma birambe قضي الأمر hin suganda nyime wakati kebe kiten su nyime arjanna dunken suro arjanna ho honta halle yimben dunken so yimben de ho honta bakakari he lamma qudi al amr ho honta bakakari himbenu gawno keta kunguno bada asunye be keta Allah to war kundi aywa hallan gonna kanan gonjiragi kun kani kanan gonjiragi asura kan be koy iblis al-la'in ala kan be langi hokay kebirenga iwo tribune da barnada yimbendi be su worni himbenu ga wono i suwa jiragini anya na kekinyoya akawi jabini aw khutuban qarni dangani bismillah إن الله awatini digamendi Allah taala وعدكم ar an kunyina وعد الحق to munyina ngade nanto ganda kar o wundini tugarun were ara tunga gade de ووعدتكم ngangira ganyina فأخلفتكم nge koni dallahidun awangi koni lahidun soqi basangi ngeti kendanyana ngeti onta wundini tugarun tayre kondiga nalli awangi kallimanya tumi وكي هذا حقيقة بسم الله وما كان من سلطان أو كبر أنقاتي سلتي يما يغنيا لي نجي إبليس هذا عليكم أغا كمادي من هربان يعني ndako jakoya ndako kato ndako kare ndako naqi nanti anda lin qallendi bil aks tongunton qalleni ma wona kunwa ngi qalle ma hota nay illa anda autukum ma gandan kusa garaga kribane فاستجبتم aga kusa لي ga jabindi ndangani hakaza aw kem mogodi ndaga kribane aga jabindi anya kan tay angane hosri nyana musa kantadi angane hobure nyana imanna anda kenya tukana maga dolo mini anda gure bundi ken sabudaw anga tanga minani anna hobundi maga jene honta baga ken sabudaw anga tangol jene anna hobundi ni maga hay anta hobun hayen tono me anga tango hayni adi konsekansi ngo mede nyugandi ngadi wuru ngadi katunde ngadi aronyana hotana himbe gati kenyime maga gara anta gure su tugana qur'ana ma garen kutu nga garante khara ganda ga wari aw kona mulin se hemeda awto aywa kewde ko bunga kalle ke sera hakre tago yimen ta dayme o kewre ara ko mo wetan kemba ne yani ati wa ma kana li alaykum min sultanin sillati bani manya annaga mun ngida ga kama ko gani ya mare hosre serenga nyana bidinu dafa'in amma anta hoto kana nga ho gani maganye anga tango kenya nyana aywa anda to ham wonni de anna ho wa nyana qur'an nan kata ke boda be nyana kiya sabunati nge ma ga jago ya harbane ya ke sabuda walumu agan jiragindi فلا تلوموني kama inge jiragi goyi ولوموا ke bidenga khajiragindi aga yimeno ide ما أنا wange ibule samaya بمصرخكم aga wurgi hawandane وما an kun أنتم kamanya tinge wurgi hawandane إني atinge ibulisa nge fisring allahu ti honga aga dinga kaho kebedi من قبل al wakukani dunadi
ngera Allah fusrin Allah ara neman yinda kame wujunu aro halle wujunu sine ngo Allah neman da khairindi ko tabane nda fusrin Allah bo gabringa an kun dinga suka hukem fusrin Allah yadi himbe ra ko Allah yo fusrin Allah anti Allah ndano fusrin Allah a togonta toko a fusrin Allah nema be ga wan kamanga na simme Allah nti an ganna hotana ko ani minan do haysa o sukka ho kenya di kebre ngani me dunadi o ay bul sa diga min bayde inda me jira gari ni maga kinye kebre nga hay Allah mo homo wondi de ke wure ni maga siga an taqingare ke jamari de ke mo halama hujantano de gantan antaron sigindi ndati Allah ti kundu karake dabari an se ko nyaade Allah ti kundu karake to gono a hayana to gono anga kata ke dabarni Allah ngam ni sahaba arno ngam ni sahaba bismillah inna zalimina adi kafirin guyne yanga ngate wi dangani ken torantin ala ma'arifa yani ayek man himbenu hiku kay e bulisa go khutuban qaranida awdo kunyi woto qur'ana ganda diga min ko diga min la garu gulli bude a woto na da azzalim gulli besu an khutuban pay qarne kahirunu be do mena awdo kunyi kebirenga lahum azabun alim masawa zalimu bidenyu gono ngotin hayanuku ngotin jenanuku ngotin magasendanuku ngotin kahirunuku parce que qur'an la danyani anda himbe no hiko anymente awi dambini ila zulum ho ganya sabu illa gara go tora kinanga anda andu toro amma Allah toro ay anda nyime toro wal manata ko hono toro ko ana seren kina yimbenga bismillah وأدخل الذين ملك بيا غرا غرا ما جيغون خبارن كوني او بلغين دون خانا خبارن كوني كين فرعون لا دان ادي ايها يغرا يم قروني كونغا تونني وعملوا الصالحات أراقنيا أنيمه نعم مفعولنا الذي لم يسمى فاعله إديروندي أدانجي بسم الله وعملوا الصالحات إغرا قول سرون قول إديروندي أرجانا غوروندي ورلقوا غورونو أورينني يقاني دوما إن يغدر يمويا أرجانا كني بإذن ربهم هي كمان دوما تحيتهم arjanna dun ko imi kantande فيها arjanna di ido Allah naga ido malikanun naga ido me naga asuni ke salamu yai asu ido Allah naga salamun qawlan min rabbin rahimin ido me naga salamun assalam ido malikanun naga salamun tibtum asuni ke salamu ya haga kin islamin ngadunadi o wa konni ora kandi nka mana be ga wayo gan kamana kentu na golle adi unta kenda barni agni sada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kisi ngan kamma allah hinni ngan kamma akhari ga ngan kamma anyanti kundu ngade ango tawnu sanga ma sehne ango tawnu sanga boto burunu angora sisanga jambana amma diga min golle nyade ما أقول لي الله فارنقة المسلم من سلم المسلمون من لسانه سلام تمان تيجي نسربي سلام كتونغا كيس هم بيننا وكن نيننا هنا أنك تيانغا أنت أنكا أنك وكلوب سلام نبتي أم بينسو أنقول لينج متون سلام نبتي بنودنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته okunyini khannengeni onyimini khannengeni awre ona ko mera tanyeme de la ago mana be kinni de awajibi ona ke mana ya wurundi odo mena
kem palle anne nen kutandi andi nan kutandi anne nen kutandi andi nan kutandi anganda kala kandi alla kunyi de kanene arjanna dun konunda malikanun kunyi de kanene arjanna dun konunda arjanna dun konun kamme kunyi de kanene ken kinan ken aduna de kibe awari yo kendi ina wajibi nga arrogum ni sabon bismillah ألم ترى riyal yange ma hindiwa كيف mogombe ضرب الله alla gara talibangani كلمة kenne khangai kenyani digan kanneya طيبة digan kanne ke senni ngani bila gara kairun ko ni digaran ko na mu'minun ko ni digaran ko aw misalin kinanga kahira kon kelema al-islam kon kelema yitu hillidi adike digan senni aw komi yitenya طيبة yite be gani yite senninga أصلها ken yite senne alla silinga ثابت asabatin dengo nguyendi akitunga iyo gillendi kamundi تؤتي ke أكلها yite wo kinindi iremenga كل wakati o wakati بإذن ya Allah ربها taala dungainga ke bo kini islam on kelema misalinga yite o yite ya anyi min tenni awurgin tenni na gamundi aw lemunu ni na hankini wakati su me qur'ana yankara ke yite sabatini mani kamano tamaro anyi min tenni awurgin tenni aw lemunu wakati su basren anga wanta himbetu Allah wa misalin ke nanga hodi ango himbetu onda islam on kelema an han qorenni abarkantenni afaidantenni o tarwadi ora mu parce que Allah ti o sakai mais na misalin go kinoya tamaro tingi awu gaben kisada angi ngani ni no ko tamaro boyen ke isubre na lina ke lengiya donc an han qorenni kebrenga aw kemogoli kelema senne ho gani digan sire asu kelema senne ya mari nde to sirenga kelema senne ngani hatande to burenga kelema senne ngani zikri nonen su kelema senne ngani aywa nka manna ken sunya nangon hakita nay la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ora qara sisa serebe gama to ngoni tikenga anga na ho sire dabari na hanta illa gara ando kame kutana be hankenga digata kame nga swambana dokembe ago kemmo godisa ko surum posre ko surum nganta sabat no sire be halle hinga la ilaha illallah ya kende ango kusa ga tabane tikilema ken la ilaha illallah ya da agama sabat sire be naga agama sabat sire be maga ken manen posre ndana hana kibren akenya na suko hamontenga arjanna bahille menyani limanan ka on tarigene sereya la ilaha illallah halle raw ke modi me la ilaha illallah akin sabatini mu'minan sondomendi ko kenni yiteke nyimen sabati mo aga gollu be wallankane kungollu kungo segene kamundi kenni yiteke kitumurge nga kamundi abaraje ada barke be ga wadam batte wakati su kenni yiteke awire men kinni wakati sawlem o kemo wadi Allah warna ko ni ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu lakin qaban channa gunyi ko wara ko ni mo be o arabu nu kemenya na diga mundi mo sri bayli manan ka gunya ni nan sagai tan sondo minga na kota ne nga nan patenya na golli kibiranga kome anganda ke kelema ko na gabondi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah anoro na banganga ken kome sondo me ana kemu ti la ilaha illallah gundonga an hanna dumi dunadi ado lagara kinya sabunu sufiganko aywa iwo serun khere ti la ilaha illallah ya immi khana khere ndongoti akonnga
man sauda idarigi qaramo ya asembe sembentengo ndarigi qaramo kenda arigi qaramo kenda arigi qaramo kenda arigi qaramo i jongintengo tay kiya sabuni la ilaha illallah anya sufi ganko anya itagumancenga anya i hatida nyiramenga kiya sabuni sanusi wa konni ta hakaranten kama anna konni ngabondi angande konni anna manalliti an sondomendi anganda konni ngabondi kemogodi aw nyamini ti ikonna na sirencinga ada horenga kinga ne ya wakati kebe akonna na sire ana gundunu waradi ana kayhinu waradi jaten takun kitana bismillah ويضرب الله الأمثال adi allah awa talin bangandini sirun dangani لعلهم awa awsinu kun wa yadhakkaruna ina waji kilima siren go yitesri anna waji tay yitesri ngona ngo kentu ke allah tikiyo ko mike ke anna kin qanatu bismillah ati kelima ka misalinga ngani kelima burenga digame go serenya na kahiriya anganda ke digame ko amunya na kahiriya ati ke misalin pay ko mi yite kengani yite bureya jarun do nge misalindia kenyite irari na chompoto nyen kamunendi ما من قرار amanya sabati nyime gawo kendangani aw ke mogodi la yite bure yito yite gawono na hantai atorantengeni ken suwormadi ga kitabe nga yanga no gobe kunna jarun dondo ganya kele yite bure wakil hinga yime parce que nyugomen tayi gana sugon tayi gana jagen tayi gana ikum maka ken kotanga haranga na kira golin tan kitenga an kitenga khatono haranga na yankati jinno sawne an tabakai la khubsi are menta yigene afu genta yigene wonni mentai haran tere denga na kobay abotin an hanta kinanga sirahun tay ho hontai da tikahira on kelemo ke modi sabati intada kahirin sondo mendi an hanta kahirin kama awan gamundi abarajen tada abarken tada بسم الله يثبت الله الذين غاتي ايوا كي قلنا كلمه سرينga adi misali kini digamburenga adi misali nga alla yana yemun sabatin nini آمنوا kunga tongonni بالقول ani sabatin niti digamenga kengani digan sabatin digeya kibe nyimin tengani akitin tengani allem dengani breso alla na sila awa iko masun alla ken kama ina sabata kama في الحياة غير داغندي الدنيا كن دبنغني وفي الآخرة ولا غرقها عني سبتين دا كما نيكون ورن سري يغون تان سبتين دا كما دي الله غندا سري بي گمندي الله تيغان برغان سوندا لا اله الا الله الله رانگي مندي كينغا انو سليني انو سومو انو جكنا انو هيجيني انو يا مري نيانا انو حتى ينتقونو ان كم برسالين لا اله الا الله يا الله ما هو تقند دي ما ربنا تقند maharbana to wanda e sawanti sere yu ago hidi allah nan sabatin na kama do anda sere bi ka sabatin da kama dunari la garaka anan sabatin da kama kin kaman yani kaman sere be gani nan sabatin da kama dunadi la gara nan buga kama kin kaman he ken wureni kun kamanu لا يتزلزلون عن الدين ولو قتلوا بالمصائب كالقتل واخذ المال الله كما صبات دو لا الله كما اي انغندا هو نيا كنتي بكي دينان كما كارندنتي بكا كما مصيبانتي بكا كما نابره بوسينتي بكا كما كونسو
niri kananun bugu me kama kendi baka kama kallem pagati masiba bega wono na iblis maga na komun awan bugu salama gondi ni ya kahiringa inta baka kama minu ga bira kama kendi tana ke aya kini nyagalinde qore nyi atongundi yemunda bi anna imanahum thabitun fi qulubihim la yatazalzalun abadan bal yuthabbituhum Allah dunyan wa akhra kini nyagali qore nyi la ilaha illallah kunna nasrunda nanti Allah tida nyagali ili manankago ida ukalla ndan karatu ili manankago Allah komu kingeni imundu hon kampang kallem pakati na limanankago mboseanga Allah komu ikan hon kampani kenye kibda Qur'an ga sare be kini ken kannenga anna la ilaha illallah kunna nasri angana ya kunna nasringa duna masibanta ambaka kama anda qoro mogomo kallem pakati iblis amarasande ango kisine kallem pakati iblis al-la'in awr kuminga daiman aganna ngarin tagu nyama katanda kallem pakati kini akalange lagarenga arno kisindai aw nyananda an sereygo amma an pawa allemme an minjange an karamo ken karanka na wile na yakinga utin pulani lemme ben gira ubiyen kogone aywa angatu o kudangi kella kayankane o garani himbe o serena hananonga awo dina nyengende jugo konana orana kengeni tukuma de o wani himbe kama gilogoro ma khairi kita kebirenga lokendi sisa sizanga naro sistama khairi kita kenga nyini kallen hadar yemme aga kota bedi aga benni bokem pagatinga jinga maga dakunga anya gabay anga ndaro kendi jimbe na hokinanga bokin iblis akin akalanga lagarenga Allah gando suk sindike ya sa Allah sallallahu alaihi wasallam sereni go yi wunya na islamiya hon tado arjanna naga masibiri bane an gani ni Allah ra sa yimben dunke au kalla kahiriya hon tado yimbe arjanna naga masibiri bane nyonkin ato wucina baka awarno arjanna mi Allah gara ta galma jige iblis awani ngeni nire kiya sabu Allah ko musuru ya arno lagarun suru i wodo in kara islamiye arno kusun lagarin burun daguma i wodo in ma kara kahiriya kebiya Allah ya ga ken garantin kini sede ya munda Allah mai kari kahiriya iri liman ka onnan kara waduna masibanga nakoto mogo amma i bugundi kallem pakatinga na ya mogo imma ka bugu anna la ilaha illallah kunna nasri bismillah kem mo bani yani hari qabrun di qahana amalika numurni akonna nasri ayam paygara kanda tilla gara ka tiwan sabati ni nakama malika nungana tirnde nya basre sere go kala indaro dina sen sagai jama be ga warna sunsi atarongo idgantente ho kanendi yani nyonki mo saganadi kenno ko malika nu pilli worni min go awre bugundi ken examen hana be armare men ga pasene lagara angala kata pasene nan suro ando khairi ngomi arna kinyoda agama suro ando masiba ngomi arno kusini kenga iwoti nanda an kamanni koy Allah gande agara khair la kutanda anga la Allah ko nan suro dunadi annatin kamanni Allah ko dan parenga antum hollamin yani an dina islama wonni an kitabe qur'ana yani
ki kan no ko kote ayam pegara koy angana kona suro na nya kona na sire an wo kisini ya kana iwoti nanda ora tu nan tikeni dankana ko yemme yo qaburu nyuruba ni nanda tanyere sogonye na bote bugay na ora arjanna woti na kamanda kenke koy manyon kenke mogo ho honta ngundini maganta himbe gallanda arna kinyoda andanya kentanai waliyaz billah anati an kamanni koy anati intatu koni kayugoy mahlamin na ni surun hoko nin garako gumangi maga inda sampata itanyeru atabane au yankana ngunya bar nyeru ndungure wotin la daraita wala talaita yalla ngantatu yalla nganta khara gumake hakabane honsu akharu kanemuko maganta jinna do adamar men bane guma hakabane aw qaru yibina honsu amko dunade ma jinna adamar men bane ina qaburu ligindi magijun qotungara me wara ina bote bugundai ina wara yimbenga dikini kan do hinga de kiblan tanna la ilaha illallah kunna nasri angana ya kunna nasrenga wa kibran an kisni ke masibay arna ne nduda na ne nduda serebe nungo dabanundi nanundo sugundo jagondo sigundo haregumu an kros nengana bwa kama na to daba ngoy ko mona nyige yiga illu ngende a ko sagari yon kolan farti baka yiga ne nan sigi aw kitabun de ti daba ka hayga da qabrun dun ko nun nyanga kata kanayam ko ande kem mugu bane to go qaru e beyana ay yon kolan farti ne baka yiga ne nan sigi silu nganyana kurkurnu nganyana beswa akanem muku ma hadamare men no jinamba ne kunyanta muku arno kusini arno gumni sabam bismillah wa yudillu Allah ta'ala sankun dini jabunga الظالمين كافرون أن تكون كندنا كتلا الله كننا دوناري أكون مغسري قبر قدي أن جاون كم مغبان عند جابو سركني ويفعل الله ما الله هم قلني أجر هم بيخانود كبرنا أجر سربي كندا كتا أكون مغسري أونا الله نا كندا أجر هم بيكين تناي الله نا كندا حقيقة الله نا هم سمينا أرنو خنو بسم الله ألم ترى أديال يانجم ما هندياوا كتا يمونا إيغا هراغندي الله نيمان كوفاندينغا نانيا فسرين الله غوا أني مسيركم مكايرا قريشنو الله فانيا غنتيا الله نيماكي إما كوفادي إرا فسرين الله وأحلوا إيهايغا يانقاني إسرونغاني سانكوني إدي ورا هلاكي ينكاني دي جهنم كن مني جهنم يصلونها يورونو كني لغاري نقوم بونو كنني جهنم سبت نقوم بونو كني جهنم وجعلوا أندادا إلى منيا نقوم سامدي قريشنو كقدانا إلى بوري غبينيا الله دعاني كوسا برا هلا غرونا إنا سامو بكا الله دينان كلما أموتني دعاني خراغدو دعامني تدوناكي أغانا تو كافرين لغرونا كني كتا يمبيني ke kuma nan koni koda makkanko Allah farin karun go be gani kafiru na ki koni kunya da ke birenga angane de betana sireka angane siratana karun ge ga ke kuma woni makkanko nya da quraishinu Allah farin karun ko la hilaka be amadiga kunda amadiga makka kin anta diga na sireda anta diga na de betana
sirella to hilla kapenga Allah gari bututi to gonye yok mana komun samundi ti bore batiyenga tini ini sagonya dunadi lagara yimbe ngono kiya ko ni kahirin suda illa kapana suda bismillah قل يا رسول الله موتني لعبادي أنجي الله كموندا أنجي كموني كوي كني دقاليني دي الله انتيس أو الله فراكين كموندا كبرينغا سرنا هاي كوني الله كمونا أورني هم بيه كوني تكين نيجي كمونا أنا هاي أنا ندو تكرو كندي الله غناتي كمندان كمي نيغالي بيغو كندي نها بيغو كندي خير بيغو كندي وكدت بأخمصي أطع السرايا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا الله نتوانا عندي هم بيغري كي جيدي ورغن تاغويا أدو كالان تاغويا أو قومي إني تاندم بندي سورة يا سانندي كين الله غتين قومي إيكي تاكو كندي أهلاندي إنيا أحمد إنيا كين يماتوي ati kuhilidi ke wara dunai kuhilidi ke wasondi ni qorondi ni segendi kibran a himbe ko ni tikenni ke koma gunga kibran antaron sigin do kumbate bismillah alladhina adinge komni yemunye iga tongondi awa ina sallen dumandi akida tin salli akida inna faqanni billi honga ogari warja kenga allo inda gaboy ina nya gundondi ina nya banga inni ina nya waqatin kane kota ga worni maganga sadinta kin kotanni min jama gunta kin kotanni de kin kida Allah fare akin komunda in salli himbe ga yima ina Allah kallem bugadi gundondo banga indi kem palanga makenya la gara koda kin kota be manga sadin tadi de minya ma kun tadi de me kodo konaka sallim baldo sallana naka awdo kinyi anke mbara sallini salla nan tan hana node ammi nyangi gani antan hana amare me gani antan hana ayanu apachar ne kumi daru ayanda koda salla nungo meni hana mobe haraken koda da kewre ni islami do kahirin da meni hana salla no sallimbal ta meni hana so lo ke ayanu da koda ga sallimbal nundurun kan ta meni hana kimbiranga salla nun duru mena hana dar ora ken kara ki aya kana koda salla nan do sallim bali ngenta mena hana awre tilla gara timmin jangun ta mena hana de awena min jan salla na adu min jan sallim bali inta mena hana aya kutungo awre ko ni tikene qur'ana yaw mi fasarne andai aya bani ngurni iwo metirne ni ma salaka kum fi saqara min jang manna kullo ndi yimbende ka wotini meda lam nakum lil musallin hukuma sallena de alakino kurondi kenire allati komunda tin salli imaro yimbende iwotini mane gari wala munakunu tu'mul miskin hukuma hindene miskine kinyana kurondi sabra allah tiyere wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya qur'ana wo me fasarniya sallim balagu hinnam balagu anta sallina anta hinina allah komi aw salluno yimbendi andallo yimbebedi himbenu go sallini igo hinnina allah komunga ay kummi nyama gon tar baane sornadi awrehe tilla gara min jangunta mena hana na kona akaten kutu mogosudi parce que ti ayanti kunnuga ay ange na famu yenna ko kamundo munye
aw tigi qur'ana wa sitina na wasa na siti na wasa ana diga men ka huma men no kuyugo awa ka cengo ton no kuyugo awa sonni no kuyugo awi tokkini men no kuyugo ayi walla do me halle no kuyugo an gotin Allah ti a wajibi nan kam wanda ken sutu an anta ken nyagatu ta wannan turngande mako basan samundin ni an ko mun samundin bismillah adi Allah ta'ala akenya ni kamaninga atagandi kamununga atagandi munyenga akenya antaga yankandi jinga bakata bulende akenya mbugundi tikenjiya gelle aywa yitiremunga na kenya warjage aga dangani ada huren qaja angu adamare mudangani ko sabura huren nawru sapejindi tagallikunga ada gayi menu ti alla dunga yenga وسخر الانهار ara ay wara kun ka qaja aga dangani ara kiyen qaja ango adamare mu dangani naqason qaja aga dangani ihilli wodu mene nan intaqasono honda bakki tawyenga i hallinta kutini daiman iwi turunga daiman duna wucensu aga wonna hambu ni tiya anda lamurna ho dabari ma alla gran ndaqada بسم الله وسخر الليل أراورون قاجا أنكو أدمر مدعاني أنا الله يادي نكيرا قاجا قدعاني أنا قولي يادي وآتاكم أو قليا فسمون تاعون الله دا أنكونكو من كل ما قلي هون سيويا أجر الله نياga كينغا تعدوا كسبود أدمر مو أنكو نكيه مني كمو مني جي فنتي هو نجامني أو هوري hure mpalle kiya sa diamond Allah ga nasi Qur'an de nema quru ana hure nyako hure mpalle jagunde mo sontono angana to ndiga wutu harundo nyugo mu ngari ni bakasin na lire aw gene andari abiyon do trendi ara ko bene kibrenga diamond Allah watu anti jagunde mazal wala yazal sirundo menaga biramogo duna bada wa qur'ana yanka kotanga wa maduna ga giri abban kotongo hure nyamaga kinya na duna lungundi ana duna warame aw bil haqran ton ka bakununga inda qur'ana wutu na kunno kunu qara wodi tongu nyimi qur'ana Allah digame ba ay menu kunnuge Allah sallallahu alaihi wasallam ma marsat li kalmihina ama ku gollunya ambre sen kullendi kamme men tareno sapeji nyam ama waranya ga yib bo kengo sapeji no kimaren konni na huren kimaren konni aga golle be nema be gani na ken konni kinga koyni himbe ga wasutu kinga Allah ta'ala kenya na atwindi bi amrihi huren yimeni nemai adiga mo sapen kama jinka ma kenni kaba koni hure bane toni haka be gare konato wugina haken toni be angane kluba ne wutu bakari na wara jindi aw yankana o kennan sigiti ken wugine gabe toni nga jinka ma anda yankana bi amrihi kinna Allah hinyede kinna Allah hinyede بحر أرام قنن نكين سبجينغ عندي وسخر لكم الأنهار والنهر إني أقعد نكبيد هني كني نهر الله نكون قاجا وني سجونو تغرى سجونو أنغاني أهلو سكونو جمانو نغادي كراجتو منيري أو كني أغاوا جيمبادون سرونادي أغاوا سوغين سرونادي أغاوا دبترين سرونادي ويمي خلقي فلوم نزيركي أو جمان حق بلا كبوبكا ni ahaqebe go malindi kennan gaba kutten sukallenga ago jamane sudi yo sogonadi yo gollinadi yo minadi yo debiternadi addan tanu afriki azi qallungi maga europe qallungi maga wa hakaza
Allah kunya hikon al anhar ni qajoda o hon sunya natay lengi lengi o kuram bugo nyina di kesuna Allah ne mani awajjata noda ati Allah da ada hakku ko hosu aga ndanya gai na'am an gana hoho nya ga Allah awakin nan me kammo an ga surno adi mogobe awakin nan ken mogo yadi akin yana musalahan to an ken tatu de an ga surno adi mogobe awakin nan ken mogo di min ke awena bayanunga min ke anwa tabidin an lalla nya ga himbe anaji go kinanga wal mara sukidanga ngara sukidanga kammo agan siri tanga mogobe awakin nan ken mogo yadi aro yana yimme ga Allah dan kunna nyamanya ga sire su ga wodi ara hojugo kinanga Allah hingo himbe ya hotana Allah hingo ayamma besu ara hojugo kinanga anke Allah hingai hotana Allah hingo kinga anke maga ho ke gana maga ay mel Allah hingai an Allah hingo kinga agama Allah hin su kinanga ara kini hoyi ken gana kalle amma sukine arakini hoy ken ne wakati kebe kebirenga annahanu kum mundu yen sabuda naw sikitke ange na hango dorwa anna diga akan na hanga ngama anari ken diga nan sagaye ange mbira mo ngadi hotana bira mo ngadi hotana bira mo ngadi soferi natuge anabre mbolugme natuge anabre ko wonda no kilak nga kunna ina kobe una tuhullo no tane man sabra na hangu doru akana hangwere Allah na da barke modi ya sabra walla hingo ho ya Allah da kino ya Allah hingo ho ya Allah da kino ya har armare min na duble wai haka be mun yindi na me ka hay na me tanaka hay na me tanaka hay walla hingo himbe antani minodi Allah wotini andinge magayre me anga nyini kempo bonu nana kunyo kun qawdin hoygo ndo maga anga nyini aw ko nan bono no kunyo o kem mo wardi gana o ganda jidi mo Allah gara khairi be kini o yunyendi anta kontonodi anga nyini antanke nya magayre kesuma kontu joro sine dulle nyugo ya togoni dulle ngi surun kallire na yiga no ko nan bono an rere joro joro no ko lati wa ken ko tanga Allah ngalle ngi ga nega aw ken mo di yilli dumbe sine aka tarihun dongo suruma 72 jamanu kum malindo Niger ndo burgan no dulle nda himbe kare ho onta gabay dabando aramare me yillendo alkamani bono ameriki aho motinte nya korona lakin surunga ide a bono mawo motini wa kibdan ke himbe asre yo he kalama on ge famu mo sire en hakarlo a wonyani nan ona hobu aramare mi nga na sabunya musaka na gabo munye lantowre ay kembil sawabay Allah sallam atanga nati nkama awtin nkome angana kitin na Allah nya hoto Allah wakinan tinqa awakinan mo be galli ida awakinan ke mo war arwam po mun de ke me kinanga si sa kuma galanda mo be arwa ngana masiba nyugo gemu andu o ke halle ke masiba nyankitana arwa sawnuka anda lagara Allah ganati ida mundu hon sukinanga kebiran Allah farenga tanga Allah nya ga wanku na so amban aga gemme mo be awaki na ke mo yari amponta ma anda nyaga awaki na nga mo be ga lakenda
anga walli aho qalle lighini aho qalle yurubandini ngani lighe ka sirne tiken kamanga ana ho qalle yurubandi ngani yurubani sirni atiyan kana kamanga Allah gara nema be kina gai agana ta ko tawa jatene agaran ta gesindi bismillah wa in ta'uddu illa ganda jurigandi Allah ta'ala neman dindonga agaran ta kata gesindi de na jatena nyama Allah ta inna al-insana Allah adu seren kafiringa zalumun tunungunda na nyange kaffarun bisiringalle wa iz ya rasulullah angin nabiren simma qala ibrahim nabillahi ibrahim gati arni kan kisan go koni agari skrindi be to i halle hurumindi ire mun tarondi ay ken konni ango makka hobu ibrahim yadi are munya noya kibra ibrahim gara himbe to i halle karaken teringa ar ago mogobe agana hay ndega mbana mi ganta bana bismillah rabbi ibrahim atin kama ij'al hadha nganya gana anna kedebenya debe duntengeya nganya gana anninge ibrahim allatunni adille mullatunni magabbati borenunga yan kama borenunga ibati samundi awasre gabeya gilli serunga faman ati yemme be yani kenga ninge ibrahim batu allah banina unga kibrandan kellemme minni kinni lemme wa man ati lemme be andin kuta yimme agara borin batu fa innaka anke allah anyani kafarananga anyani hinnananga rabbana ati yawo kama inni ati yani kedigame anyani kafarananga anna anyani hinnananga awodo awa na to ngarin ta gundi annan kafarada ken wurin mani anna tubulla ken munyada an tubi amma karana ya matubi awa himbe de kutana ni me kai awa Allah bayana o yimenin ka karana to kutayndi kibrin Allah nan ya hayke maka Allah muriyen piti hari ay sogore be ganda karakahiri arna ya hayke maka ay kemta Allah muriyen antatini Allah nya he hillaka fana ma akra halle hillaka pendi antaken konni bismillah rabbana adiya kama inni nge ibrahima askantu ngi hayga ta gundindi gillindi ba kunyugoya ndi wara wara laqini kibe ga heti soge dingirai inda bayti kandi wara minna anken kompenni an kompe be gani kombe la horomantenga rabbana ya kama liyuqimu ndi wara no ko sabura ina salle dumandi faj'al af'idatan nganya gana anna sondomunya min an-nas gilli serunga tahwi kenga kenneti kanuyenga kati bangi warzuqhum anni warjaga gilli yitire munga awo sini ukunga in Allah neman kufa mida kharahay makanko ibrahima duwawu ana kenni manyadi nkati manni iqosenga hillakape an qawkendi kebrenga li agari mogo ahigara koni ibrahima Allah nyaga ti gulleki Allah watu kewono kana an golli sirenko Allah nyaga en pakati kenya na lagaru qasa tangollenga na tawassulunya tangollenga aw gilli ara golli khoru benya ibrahim kenay wi askantu min zurriyati ndiba kunyugon ismaila dima ar kunya warayre silla nga sabu be ga way hajara sara tumbare ngeni ari tumbare ke kini ibrahima yani yakendi tumbare kini kini bo tumbare kira ismaila sara kama nyagarin su basakem masare hina awce aw gilli alla ko musraqunga ara mundu ibrahima magati ibrahima nga mundu na magati allai anna tumba de kirire meke la tondi nyaare mure
ngandi warbane iblis awarninga musugun na mar nim singol srendi ni miya tumbare ni nda kinanga Allah sabuda nga sare masare ngandari me ko warbane me sure warninga ke sabuda abu nya remure nga munda magani nde matikenga wana wari e sure ni tungi angana hosre ngari ame gantamma an suguna di kiyan to ni suge kebre anyi mena herenya anna me dabari ken to ni suge o ken hoye lemme serella ta kinidui kebre nga kendi me sahare be go kenga ay gara ke sahare ko ngamundu namaga anna illa to ninga namagi wari amma ho gabe be go no lenki kenni hasida ko kebe de surede ala kenni hasida ko anga sugu sere o sere nani mana me dabar kiya to ne sugu nganke nda me nyana angen tamna na ke kallengari ken to na hasida ko angen da ho sere ke me nyana angen antamu na ho sere ke mugu antamu na wari ken to hasida ko na surenti ganteni hasida ko mbe konteni to ko kunda bana gullu kunda bana ya zawuda Allah re Ibrahim ya mari nanti ana lemme kedo make wutu indiga makka munyendi aro burakun gabe nyaw Allah magano tan nagate buraku yawno aro baneri Ibrahima adi tumbade ke adi remme ke isro sigi susitay nambuwa na gamunde shami nandigati ya makka alkaba hayno kobe kinna ngi sere sun tanu harbanen tanu jin tanu tagayen tanu seren tanu agari warano Ibrahim adi mogon surondi keda awsagene kati karai ya garen tada an wodi gana minna nin to ke gunne dire harbanen tayre qiri hata leman tayre Ibrahim mi halle hay tahana tahilla tasika ya garen yimeti Allah na nya maraywa Ibrahim ati yaho Allah ntikunu ya garen yimeti Allah ga tikunu an sagunte ngai Allah nti nyebene onko hinu kuntanya na duro de ay ntayna duro ba Ibrahima ama Qur'an dara man sawura ajuka jukante ninga na karati Allah ti andare diga me go himbe kan takaba o hin so bonno nga yimme gara ko Allah nti kunnu ngawa ati yaho e wa tike belen Allah gati nsa kuntenge Allah gani tungabe anto yebene anya kem mo wode anya kem mo wode nawdi ken ko tanga na waral lenki huan kapa maka hinga huan kapa ko mi gani dukina Allah sikangure asage kata lemmenga Ibrahim diga kem pakati nan Ibrahim adi kiten wure wutu kata kamunga Allah gara duwa be ko ni sisa ara ken duwa ko ati Allah ngerin kore nyugo wara yede yede nguyai sogoranta yede an kombe nyawere kombe be la hormantengani ara ku duwa woni ko ni kem pakati ari krikata Allah bin duwa wunya ida na duwa wunya yalli sundomu nyugonu ngana mile katiya minan nas li tab'id honu wa watu be suranta seren kanu makari darwe akanu yenna kunu ma islamin amma yahudiyan kondo nasara kunga munda ille karaisu an kare bakano
من الناس للطبع سرون يقولون ناقن أزو ابن عباس تيجينا إبراهيم قدي الله غنيا غنا سرون نيقنو أغامي من لوني تبسني نون قنو بس جندا قدي أفعدة الناس أغني من بكاي تبسني قنو kini ibrahima banginga amma awa yagaren kahana bangi ewa ken kahana ga sage wa ibrahima ga himbe to ga magano ada sumale bane to kono tamaro ngadi ar sumale hakabane jingadi jim bolo nyeme yagaren do lemme dakku niriga digananta bakananta luananta yagare ke asetu safa kamma ina tatum bayalli na yembane wari ama sere wari ayanka adigaro marwa banga sege ken kamma kura ina tatum bay ara tatum bay ama sere wari ara ke diganan saganya safa do marwa na gata nyerwa kiyan sabuni aywa tere safa do marwa na ashariyanni tanyiruya nawari safa da marwa ido menaga ka musegi ado ho metriani wonni awa kuma na klobani atanyeru honni ana kuma na aklo nyiriya anwa hayni brambe yagarel ndire men dakunda lemen kiyama go qarn ago kediganan sage nyana kenga nyi ago mobe angane trende ganna simbe ngamani di kotani wodangi ya gareni wonyede adi reme alla ko munyeni dakku nyana iqso ya garikana ke diga insaganya aw tatum bayni ku sabura ina wari yali nasre wari min dasre wali safara marwa wa kun laysa bi hadhihi basata lenki angwanyena murayndi nemandi kilimundi jimo sankinanga me hakrante anga tunu agani mogobe gilliken kota place no sikane hana nagane kamu me aso kempene greke ismaila mangi sete am sikandi ga hay nokobe de ken kamude angi sete mano ango kinyana escalier nga me tambe be go har sangatu ango hijra golle sugo nyana asuna hi qase nyugo ko ne hijana kin Allah be gara kenya na jinkini kunga har sisa soba ke jike wono ken Allah lani yana nyani hijungol lensu asunna islam simandi ko ta qase dangi den waya su adi yere jopandano himenu gara tunkutu kunyan daku iji mundun tenyan ke diganan sagaya jibe ga kiniya a hayin murere zamzam gere a wani sire kirno awno jisugo min hurumin di makka madina aso bakano ye hijanu go jisu min asuna yai ji barkante ji nahante kem pakatunya ni malika jibril ri aran no ko be gani zamzamu ara munye ke sampati kampenga ken no ko munyen kare jimbugu ya garengara wari anyasa aw tambange lono jike kane awotini sa aw banan sehene kahuma meyere parce que anta munda angamina ndiga jimbinge na kenga e munyenga kare na jimbundi kuma kenyi meti Allah to yebene kin Allah ti yebene de ngar ndakam panani maniji ra tambange lay to ko yere ma wuru diga na gunnende sa zammi kahuma meyere kinya sabura ila akhirati zam aw Allah farandiga mundi Allah farenti arna ismaila ma hinna aganna awai ji karante ke to kono
aga na ji karande ke to kono anguru anyana wara la kenga ngabira mbi ay magara tambange lay alla ra to ken tambange no gondi ibra ken kasunde do ken kasunde anya geringa antaka wana koni alla farenta ganya to kono anyana holon korea kebirenga ito kem mogodi awi jike awan nemandi wa kem pakadinga za ila wucinya wa kabila nyugo dangi gili grahamu ya i wara shami i daku ila jingari ya gareke maga ita dangani ango dungeno dangani onyanka yerewa ati yaho nka sharti waide aga takenda jike de parce jimbi na kinga agena jimbi ngoto yengari ili basindadi owa ashrikina wala ashrikina naam angu kapalle magunu anji kedi no shirkaki o kawan kapalle magunu o qatindi yani o kapaqatindi awa kenno ku kallenga on ka hujindi kenan kana kallenga atindu ngetay ke birenga igemu ke sharti yadi iga yankano sa ilagari haren qini idun konunga kebirenga kun kari katiya honne alla gana kebe la mura wa sabun dabarin ibrahima ismaila qoro kuyadi ara arabu kannen to do ko abatte kempalle arabu he wotini kunda al arabu al musta'araba arabul ariba hede arabul musta'araba yani arabu nu benu ga nya arabu anamu honi ti arabu nun kismani ismaila illa wa kalla ismaila hijarawi ibringen min bani israil ibrahim wala men nganda qilli min bani israil aswa yaqub wala men yaqub wala min bani israil me ibrahima ya hare men ibrin kanne yakonni al aram kanne to kuyama ke birenga asri ni ma gun sabura aywa ire nyaare nyugo yakindai malli fati kenda ni ismaila ayari hawe ibrahim sallallahu ibrahim nya aw to korni buguno agandari awra kandi ire menga adi yakenga adi kalyaru atumbar ke fati to ismail adi yakenga dai ibrahim wari kani aya ara tirni ya ankina ga ata diga gunen busela ati kuna go jamuri de ur basin tagay ami du kara aro mo ko nendi amma khairi su koni tora be ga wita ara kembana koni ati basin dade atanki na ganare anga konada ti yugo qasem bu yere yugo qase ayme yaga ngani ma an kuton kada tinketi ngay ñu qasa xane be konada tani qumbal la kenyila ibrahim diga ismaila gani ati yugo qase bu yere akunda tindatu kella timani ta tinda na kanda tannan qumbal la kenyila atinda ngara atani ngara timpawani atinna ngara ndangara ken waga ngare sinari yari ari kandi kari arani ismail antano ari yare be yino ay ken ka hanan bon tabani ki anta hando sire me koni masiba no benugo kandi tan de be go kandi lire be go kandi tora anakemba na koni ati ankina gandari anna karati go kasam buga halle anni ma ko ton kara tinke tani ko mballa kenyila ismaila gari ya garenda ma ko ton kada ata timani atinna kanda tannan ko mballa kenyila atinda ngara atike mogori atiyahu atim pawani ara kenya mata siko na tanninga gari aga himbe nyino
kemma bune bane kada o Allah nemandi o Allah khairinde serenga ya mo toro angitana duna yimme to ayo har banen toy ko on toy kinda kona surondi mo siri imbe bo siri akhir ta hondi awa tandari tinkita ni kumbal la ken to mo gondi agari ya ina ma kutun kada atati mani atinna kanda tanan kumbal la ken sabati ni anna to mo gondi atin nyam munda nyang kanu makita ko ni makalle atin nan na magangara ti ko na atin pawani kem palle sine karagende hawelli agari ara yagare kenyino amadu ngandiga ama ismaila ga worni agari masala atin bawa an kendinga na kutuko ra mani sawura ati ya ati Allah kome walla kome aya ganta Allah nemanga kota be ga wai aya ga kimba ne yayi a cikin bidi sai ka palle mai Allah kome Allah ga nema be nyaada aya ganta kinga aya ginna an ga mun ni ikamunye tora be ga kama aya ga na kimba ne yayi a cikin bidi sai ka palle mai ko qissa nun do wajun no ne inya adanga dalla mi har lenki asirun kundu ko sireke mo gondi yo kundu hubreke mo gondi da sire anna Allah ne mangari anga kota o kota di Allah lutfu be ga wadi Allah mo be go kandi di anga kingari an walla ku fana ganya ay ganda kinga angi mo tampini la kuton dayilene anga palle mo tampini mangara ndu wari nagani yadi an walla hiyana an ka palli mun walla hiyana arno gundi sawa o kus yugo suru do ku yagaren suru Allah farin bu ku yadi ay mit an khiyarun min khiyar إبراهيم أقرأ سجن دي غريبين توير من إسماعيل مغا هذا خيار أبو كاري درو ما هو كنا يمي كين كما سلوك يم بكا سند الله فرم بكا صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله ربنا أديا كما إنك أنك الله تعلم ما أنك مهندو نخفي ogo kem mogondini وما ayo hontu ogo kem bangandini وما من شيء honne sumaya kenga moko Allah taala ken ngunyendiwa mawo kamunniwa kirawnyana Allah diga minga kirawnyana Ibrahim diga min kutenga وما من شيء بسم الله الحمد لله تيغي الله دغني الله كبي وهب إسماعيل اگر اسماعيل كني نجي ابراهيم كبين خرساغوا ara ke sara tumbare kere mege ismail ara sara na ya wun wannan ka mun di tankabbe ado kabbu bismillah wa Allah tigana Allah be gara ishaqa kininga na kin sara nani awun kame ado sino tamido hillo inna rabbi aha o di anne gamundi amali kanunda yarin yagalindi tawrin lemme kita awrni kelle men khare men ngadi atinge kamanga akenni duwa mukana kem batinda ni ismaila doima kulli makka banginga ismaila yimme alla kum khorebe gani kem bukun dasri amma ni tumbare ni hore yagare he alla farimis o sahaba nundi kanan kondi ho kore himbe togonga o besu kama himbe magani tumbare ngari ho ndaga bay ora ni o serunwa ko ni re ti tumbare yagar lemi mo barkene parce que dundura on tamadi o kuda ni kini talinga jamane kede ni tumbare yagar lemi a barkene parce que dundura on su tamadi ay memra ikinan pasiya pim
iwi kina wuri mo gonda ben sudi bo ya gari ganda ken famuna sago kenga alle mo barkene bismillah ربي atin kama اجعلني nganya gana anninge ibrahima ya مقيم الصلاة awasalle du mandane ومن ذريتي adin diba kunyu gonun ka min li tab'id annin diba kunyu gonun ya sallane parce que gilli alla gata dangani bida kebe agara dinan kana ka mundu ati be sunta yen kisana de ala himbe ko ni kinga ko in tare mun sunta yen islamiya kinga sawuni aro sana ande alla nyaga na to jukum palle to jukum palle dunan galle ngandai ana kinyagi suda bas alla da karamundi kinga kem pakati nga himbe gande allah mpinga kebiran aw kinyana honuda allah da koye be sun tanyana allah dunke ande dunan kalle mundunu aw kinyani suda allah da karamundi kenga nanti dunan kalle ko be suro ken kitana نادات ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بسم الله ربنا أدياو كما وتقبل دعائي نياغنا أنين دعاو كريكا ربنا ياو كما اغفر لي أنن كفرنج إبراهيم دغني والوالدين أدين سرانم باللي دغني والمؤمنين أنن كفر مؤمنون دا يوم كوتامبي يقوم أو الحساب كروسين دينغو سيكي لا غرا كوتا إبراهيم هذا دعاو نيا نجاوندي والوالدين ينصرانم باللي دا وكان هم من غوتني ti ahawa yime kemma kahiri alla gawa hawa be kunni tawra haba tugune bo iwo kinyana ita sigiran yugo ga himmenu ngoti ahawa yime ani kungo gude tana konniki kunti kedani ama bangyada ti hokalla kahiriya digam ko hilli wono wati su digam kenda de besu khallen konni rabbana wa taqabbal du'ai ndwa wulliga dua nyanga annam pakare to kendi wal yastajibu li hunda fatarke angana dua nyanga ne tlangot ni rabbi stajibu li alla jabin dinda tanna ken kana ka hudwa nga alla nganya gana anna kinyinda annin kisindige angabadi o kembenege tanna ko nan ka hay alla annin dua ku jabi ken kam mundun dengo dua nyanga na ma بسم الله ولا تحسبن الله يا رسول الله ما أو أنكن ما الله تعالى كيدين تقول دانني هونغا تنون دانون غو كين غولي مكان كونغو يقول كل الله فاري ما اسمع الله يتقونو انت تقونو إنما يؤخرهم انما الله مكان غوندغنديني كاتا كوداني ngalunga boroboto ken kotanga yagunga bosene kotabe ngalunga boroboto yani yagunga bosene kotabe ani dukuna ken kotanya dugu ken kotano hillaye kahirin kara kota ayagun boso kota hay hillandi ken lagara kota bismillah mutina atike kotanga an kahirun ngali wakinyunu مقني رؤوسهم iyon kola ngurugin kata kamunga لا يرتد طرفهم inti yagun sagandini kata duya ke kotanga isondomunga awa duro harbanin tari kannem palle ni dugu ki kotanya ki hay kannem kay seri kanten ala hala namban kutu akenya hayke serengana kanna ngi kampanga lagabure ngurang palle majarde ngurang palle akamani yon kolanya wutun kamundi anti kane hayne garre yon kolanna kamunya di awurnu awo san londi yon kola ngodo kamunga yaga ndaro kelenyi me kem pakati ho ntan no gondi kanu yam palle ango mun honsu amun herensu nganda kenya ay wondi ngo kisene nganda kenya ango mun kansu kanne ke bana wanno gondi yaga ngakina nga anan kane hay anan palle hay anna here dabari an kisma ko
qaagante ngo munguni kasi wati lagara kota kahiri mun yana kundu ni duko na ken kota yana du ra ke ko ni ko da makanko alla farin ni mato be ga mahalaki an ko ken nogondi alla ti wandu ko anya rembo sokota kallen kota i wandu ko lagara kota kebirenga kinan kanu mo bismillah وأنذر الناس رسول الله أن مكان غونغودي كوتا موري تيكي كوتا يانغان قتا مورينيا ويقول الذين كين كوتا يموتن ظلموا كونغا كافر او مكة وتنيا وكما أخرنا وانيا غنا انو ساغاندي كتا دوناي hadi ona wuccenya kingani wuccetunani نجيب دعوتك wonan qirinde njaabi nanya baneya wonan parum batu wonan hawlemini batu bane ora okindi ori subatu kebiranga ti kekida i gongo tike kandu tike ti karakota i wotini kallem malikan nan sigi honne in tongondi la karakota i wotini Allah ne sagandi kata dunai in tongondi kekida komi watu kallen tarne nan sagade yo kento mda kata ke o seren tongondi gille kusade bismillah أولم تكونوا inda kengo malikanun yi jabini ti yalli an kummanya صمتم aga nyiga kuna من قبل ku kane dunade ما من زوال ti girindinde manya an kundangan an kumega kuna nan dan na gamundi aga ndabba ka dunadi aga ndakara nyime aga ntakine lagara ko tangu megara kengo ne aga kengo wasakantum an ganani an kunta ku dunadi في مساكن yemmun tawranye yemmu benu gatunyundi duya de kafira kunga وتبين akabange an kundangani mogombe o gara ken golliti awanna kamundi di garen gutu yemmu kuya ضربنا الأمثال o da taliga be bangandi an kundangani agama takaside وقد مكروا kebirenga kine malika nundi gamu kiyan konni kahirin suda kutanan suda kara wakati nga adu lagara kotanga birambi andati kasigi nan to ngondi qarin sa gandi nan tubi musaka Allah di farenga kiyana kamo wajundu benu gari kebirenga ama wajitu kuma de an kenti wundi denta kedi kenureni to ngoni ti wundi denga de an kenti duna bane anita anyi menji kan kawandu wajundu an ke ngatu an kenna huwa batte qasidi amma duna tawni an ngatu himbenu ga bara Allah farunwa i halaki anda mugu andi tawranu ngari aywa kemma ngaju qur'ana hakkan wa talinga wukinnesu daraba Allah masalan rajulan wukinnesu daraba Allah masalan kalma tayyiba ka sajara watisu wa talin mureniya na misalin bangandanda Allah ganda honkoni kinni naqlunga me na koyanyi me qoren kama kinni aqlunga Allah dina ke Allah ti bane hede ay aw haqre ama kasollo haqrenga ama haqrlo kasunga daiman awtin anyi mina am pakrenga na ke gollina hay kundu nga tan na ke tokono aw misali ni ko kinnanga ke hay mo gobede nga tan na himbe to wara ke sumbana nga tan na kinya arjanna wanda antanto ko kundu ngade aw hoy wo konna na anyi mina am pakrenga na ke hay mani kebre nga tan na himbe nyade adu ke suambana kebre nga kinyo sagene kutanan tarondi lagara kahirin tarondi lagara wa darabuna lakum al-amsal o ma to naklum banede ay orti aklum ngi Allah ti kundunga anga manya ngo hi ko enanga ma to kem banede nga tanna ho to nda misalin ko yanga kem misali bone be ga badanga to nga tanna ho nya nda misalin ko yanga kem misali na habe ga wadi hakarande anyi me wato kebirenga talinu kuri qur'ana di on tagasiya on tagasi nga daiman Allah wutini sirema tagasitay ma hakhira sire dunke bismillah wa qad makaru adi kafirun da here buren dabare ti Allah farenga مكرهم i dabare buren kempansu anga ho tu dabare bure aw anganta himbe tu dabare bure sunya Allah farenga asusu anga ho tu
ona gide ngara yimeni na moyonko ona kummen soga kane na waradi on biha kane na kari ona posol layi gandendi ona yaga burgum muta kane maga ona kortandano muta kane maga on sigina me kadi atika ha ko ne kempe o no quraingam wa qad makaru makruhum ango ho tura da bari bismillah wa inna allahi makruhum qid da bari bureke atwa gunda atwaru Allah magade Allah wa tu agi mo ngama wa in kana makruhum na'am hari da bari ngandanya qoro yendi litazul aljibal gidun garawo gilli ta bono yenga har gindai agaro gidun pusine baki batendi Allah watu atugarunga maga Allah faringa gisne mo be ara akinda barna kebirenga ke ngureni na gamunde ambunne o korenga angati Allah faringa ko ne ambunne o korenga anu lahiyan hayki ene kem mo am harbane bondi harbane bismillah فلا تحسبن الله ya rasulullah ma Allah gigide مخلف وعده ti awo nyina nu sogindini agara nyina be wutu harunda ma simma tawken soginde awada barne إن الله Allah taala ninda nan nyani bimme bugunda nan nyani akanya kem mo di يوم ati kota simma بدل الأرض kota be iga munyan kodde gari ga na harawo غير الأرض na nyangunye tanai والسماوات kebe gani kammunun ka وبرزوا ini qayawa ina kammun ko ana harawo na nya kammu tanaya simme ken kotanga kinna hango de lagara kota Allah farala sallam ati wo ko mun kapame munya kulle munya senni di Allah fare ke bida kinga ni ni sirungo minna ati ken ko tanga kinga ni ala sirat yo sirat kama o himbe nu gati di sirat holo nyana hina kato bla ke birandi o kani sigi sollenga ngadu diganji tan dengeni biranga nani me wakati kebe ona sirat sigi himbe go yerne ken go yerene himbe go dangini ken go dangini arno ka ko dangini nanu me konnanu tana wono kundi sirati wo nyana hina kata oblaga situ kata halara ko tamla ko kin kun sigi sollin ni kay Allah faringa ti taga wonu wundi ni mu kulle mu senne tige ngayi taga wonu min Allah fare ati ki ngayi ni yo sirati kam kebrenga o sede sade kam hina ki ngana nyime wakati kibe mu yenga na harari kebrenga wonni kiten du kene sigi sollenga lagara koda kanne kodani kannen kodani bismillah وبرزوا adi taga honum payga bugu kaburundi Allah ya mariyenda Allah be gani tunga baninga naqindana ngani وترى المجرمين ya rasulullah ke kodade ango kafirinu ngalli يومئذ taga honum bugu koda kaburundi مقرنين kafirinu gunyantengona isoni meya في الأسفاد qarundi سرابيلهم andan shaytane jinnan shaytane do adamaren shaytane be ga yan sabu ina shaytana gondi nambudo killen kamma ina ga sikis ina ga siti me kachibane qarubane bismillah sarabilhum adi kafirun durokenga قطران ken kotanga kenni jagawalle nyanyantenye manni ada jagawallen ko ba jagawalle dambangundi abulagu isti'alan wa ashaddu hararatan wa asra'u zawbanan
jaga walle dambangundi aya kumiyen nan taw aya qajeyen nan taw dina dambangen suya kenga ni serebe dorokenga kini doroke burede bismillah وتغشى النار ati yimbe ngo kufarin dini وهم kafir nun ya gallakunga yani serem magasima yimbe adorokenga wanga mangununga wantan anga mati hunga wantan di kenna aide kembane hede an kahirin so awo yimbendi hara ya gallake nan do ma yon kolam bunde ngo selanga ken tare de keni war su Allah wa kunni taghsha wujuhahum nar inadiya kuma an na serem ufna wala jindi aga natuni gina go mo gobede kahirin wo yimbendi ken mo wadi arno kusuni mi bismillah ليجزي الله كل Allah kinyana kuda na nyongi besu tuga ما awa hon tugarunga agara kengolli khairi ndai khairi bone gandai bone إن الله Allah taala korosinde kinyangunde tunganya ni de nanti kesu ya baka kamo ay Allah farandi beso menyi na qurayndi Allah wotlana korosidenga ke jama su duna ko tabane takande be bismillah هذا adike qur'ana بلاغ keni kinyandinde للناس awa jaman su dangani besu na kinyandanga qur'an de kinyandinde koma mugu awa kinyandinde nyani de wal mahadha ke qur'ana balaghun ken islahan danye awa siren su ko mantenda ken islahan danye de angani la tere angana am pasen kita an islahan damun ango himbe gana killendi ango kanna mo be amma kontandi ango here ngena mo be nan kinyandi wala qur'ana kan kinyede anga na tokki dabate serenga bugu noari bani kebrenga anda debtere killengutu debu hillana kane arjanna ni debe nyugo toy arna kinoya yimbe ni debe nyugo toy arno kisinday awa debe ki manna asla handanga qur'an asla handanga agatanna himbe to wanga na to agatanna himbe nya andan senya di an sire wo kine andigara sirenga anta tampini anta lirini anta ngana like sire kama nganga makenya anta sorno de slana ngana kontane kilinde anyimo kentu de wakebrenga anta kina ande benga de ay anta kina kiba qur'an slahanda ni bismillah ولينذروا ado qur'ana di kuda amukanu yumatun nangunge to qur'ana ado ingolle to qur'ana qur'ana de kiya sabuda naslahanda kinanga nangongo tay anna nguru yimbenga kebrenga anna golliti an nguru honga himbe ga wadi kana qur'ana de bismillah annama kebe gani bati honga kamane kamambane annama huwa ilahun wahid hingan himbede suro mo gonta halle diga mo gonta halle li mo gonta halle ilahun wahid la keni sibasema keni tandonga kenga suram maga kibra qur'ana raw ngana nda slahanda kenga ma suram maga harba anta suram innama huwa ilahun wahid bismillah ليذكر أولو الألباب adu haqqara sire dunko kunna waji tay in simme to qur'ani illa to tay qur'ani ganda ko su Allah na kunya nahina tay كتاب كي سورة جبتي منيا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور القرآن الكتاب ياي مهلمين أورا كنا أن سرم بوندي بتوندي كتا نورنا أراني ماتي مني كن القرآن بانت كان كنيني نعم عن كتودا تسلحان دنيني نانغونجي تاي نانغولي تا نورهونغا نانتي الله نباني نانتقصادي يعني كوريني براءة الاستهلال هو حسن المقطع بلاغ من تكونوا
yani sehana mam wi sehenjo pamo ma sehenga na lungun kitendi sehenga na nyimina ngo na jo pamo bo sehen tuanu iwat na di leburan sehengita me kenta ke sura ya anta qur'ana sura ajipeti qur'ana gani himbe na ken koda alla gariqa himbe gani qur'ana ara kenya koda na diga men suro ومن أصدق من الله حديثا أختنا بنت ناتي بنت يا بكر أستغفر الله يتوب سورة الحجر أقل مكان سورة نقول لين أقول لين الله باني نغو ونندو أيوان كامل براجندي فارون فارغو كتاب غير الله وهكذا أقو قلما جينو سمتو هارون غير مغام غبي أو كن كنودا awa konni ani bi nyimme suga wono ingenye asir samto na wutu kifarun krisenga sigidna nuh na lawara ikanan kinga sigidna muhammad kini diga mo qasem allah fari annam butte murati kinga kini idiga mo qasenga ngenye ti allah ko masru nan to kamana sura ke hay khari aw taga honum ko inanga ni qur'an danda kawa ko be ga widi anga tun himbi gara tagalla ni yana nyani a khore nyani a kallan nyani awa joppana kamuwa na liti munyenga na hankun koyanga na ngarin ta gondo kalle mo gon koyanga qur'an kamma wundinden kota sankiyendo ko homoyna koyanga qur'an kamma an kusagara allah laniye ngari na bane na ngari kin nogonni aw kanda en kabaren konanda na samunta kon kabaren kanda adama tagayem mo aw kin konanda ari konne iblis himme ga wurido mena aw kin konanda kebirenga aw harun gon kabaren konni na butimura illiti na sabati illiti kahirun qani illa garuntu aw kellitini qoy lutu qum shuaibu qum salihu wa hakada kinde aw sura ke min qorno timaniya na allah farini me simmanditi kenne ma qorebe aga wotadi kenne mani qur'ana ke kebe awreni yumatun qasim kenne ma qur'an ne ma qoreni kebirenga awna allah farinna sabari kafir nungo tora bero nay ananya ko mi yaay gantay na koyay nanti antagalla to qari asago ngo kitene ucinne antagalla to qari kirani allah faru makka aw toran kampandi sura ke aw sahina kuya kamma bismillahir rahmanir rahim alif lam ra الله أعلم بمراده بذلك أتيكو كون هون يعني آيات الكتاب قرآن كتاب آيانونا وقرآن أدو قرامبون يعني مبين أبانغانتيني حلالين حرامين غارين تونغون أواسو ولا غلانا وما أنغبونتا تود يمونغا وانتنا كفروا كونغا كافراو حري غنيانا أو اسلامينو يا لاغرا an gaba kahiringa natana inya islamiya rubba aw nyana kakari li taklil anta gaba kahiringo islama wonna tana kabari aw nyana ko ni kasun to ni aram kanni oti diga mun ngon ngadi yo hondi taynen konni soba ke wada wara akuni wasisa rubba kani amminga ربا أو جر نيانا من ربا أو
gaboyin konni aw logon ta konni anta gaba kahirna salama gunnata wal an gaba kahirna salama gunnata بسم الله ذرهم يا رسول الله كافر نكتونغا يأكلوا إن يويغن دوناني يويدو دامون دوناني نتغارنتون دي سغلا بك ألم بينا فسوف واجبي يعلمون يورن كلا غارونتو كين كاهرين برامو الله فاري تونو يمدو تونو ينيغي يميني aha manni isugla manni igollenga nata garanti nata mpalangen jongandui ngoke kitana ngosahana ntakalla sisa aywa nagamu ninga na karanta wundini alla gara himbe ko angana honna ta himbe ga hijikenga kinya ton al amal kinga na sugla baka alla bimma qad ali hakal amal anna taw islami nyime anna arjanna nata kundunga akita golle anta kona kenda bari an nata ngo kanna yimbe nga awru golle anta kenda barni qad alhaka al amal ona qawo nyari anna tawna yille kite nata e ange mahari golini hina amma so honu mo gonsondi ange nanata akina kunwa kini al amal gonna ta garanti anga honna tana tungunni maniya anna hirin kutu bismillah وما من قرية allati amanya gilli debesuya o gara kem palaki إلا ولها ma ganta aywa wakati ga kem palaki yenda atinde walla mangade nan danna gamundi o halaki alla fare o halaki sawalla haya atakida alla fare himmen wa halaki go kentude wakati nyena suka montenga nga wakati ngana ke ma min ummatin amanya gilli jama suqay تسبق iga kun samana awat i wakati ko ndenga de وما anda kinya kan يستأخرون di dugundinde kikida antanga katin samana antan samana hon sudi wakati Allah ma وقالوا ما كافرون دغني يا أيها الله الذين فارندا eti odo yemmenye نزل الذكر yemme be iga wajunde kitabe nyankandin kenga عليه إنك anke لمجنون antu tenyi me ane inje ko Allah fadana kini ngini yan kampanga ya ayyuha alladhi nunzila alayhi dhikr kini darun taunga ginde kege yin gonde ko mi gara ko ni mo be ken islam gundi ami iqire ti faraunga iqire di qur'ana ina ndi zikru nyani iqire kana ndi ayankai e mana nyangini yinga innaka lamajnun ja anken turu ndenyi me mani kunda karawo wundini ono bornun togono awa ke bane dangani alla bane dangani jangen turu ndenyi me mani ona saiba nun togo ona bahira nun togo ono diga mogon togo no tanken diga me jangen turu ndenyi mani ke nguren alla mahar bane yankandanga ke nguren ango qur'an khilli togo be azikru ay kembe abada kahir nun so kemen konni yarunda فرعون دي إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون أغا حاربي حقيقة تاغي جنا كم بكينا كين درون تاغون ما تماني لمجنون تورن دني ماني بسم الله لو ما تأتينا كبرنا أنكن تورن دني ماني ماني أنغا مروي تي مالك نونغا anga ndai nan tanni tungunte nan de qur'ana gri allah malikanu allah ma andalu allah da ina haraqi kata to ga honu ina malikanu ke no ga tan sa hante hemine bismillah ما تنزل alladhi jabi kenga ti malikanu ta yankana de إلا بالحق ni do yangan kata yin warni وما كانوا makkan ko manya إذن yangan kata yin awa
malika nu nyanka wakatinga منذرين igabi tangini de kenkida ni malika nu wa Allah ma to ngini malika nga neer ni katti kunga ido khair ndar ni kunga de wa indai yanka kandu gunta de kibe Allah ntamu na kenyi kunya Allah faren ndar ntakun sabra ma kana Allah yu'adu anta fihim bismillah إنا أقول تونغانا أقول تيجي نزلنا الذكر وأنا الذكر كي ينقل القرآن كي يكون دا كونا بونو تي الذي نزل عليه الذكر لمجنون أري جابي هنا نكين قرون قصو كيم بالي أوسا كني كتي دعامكي أغرى أو هم بقطع تي الله ما ينقندي أكوانا ينقندي وإنا وأكون كوني لحافظون تانغانداني له قرآن هم كوني كنا دي أنتا نيغاميني أنتا برون كني horanta kappai horanta bakai ke diga men sabuda ken mu'jizai kyo qur'ana do kitabi kutunaga tawret injil zabur kentana jambanton kitunda ke su jamba ira hokka hayya ira hobuguya ira homugundadi nga Allah to qur'ana ikana yankandi ikana tangana agari mogobe wujnero kamuna atro halle sine har lengi awke mogodi harafu bane anta kapai tombi bane anta bakai in Allah tangay angana kai bane awtuini angana bugay bane awtuini ira mika koy ira Allah muruti wa yana koy an khabari Allah madugi Allah ti wa tangana بسم الله ولقد أرسلنا Allah subhanahu wa ta'ala ara khidiman da nunya qur'ana da gilli adamare munga iwa tangana iwa korosini aw gilli qur'ana khidiman denga Allah gara Allah kutu adamare mumma ahrafunda ma atombenda ma tombin tangenda ma ke fay haqana di ke alif haqana di huruf yayi haqa sugawadi ida subwondi na hakin ko ni agana tuyi nan dik alif haqa wari anahu mu kan dartu anda ga wa dartu المكيرا خدمة on taro futu mo kon koniyo on taro sidam mo kon koniyo on taro sigram koniyo lengi iwo mo no bugun ni qur'ana di anda bare nyama lengi sekundu iwo ko ko bugun nadi anda bare nyama imayno people بس يا قرآن تقرأ أتوا أنت جمني الله ما عن كتوني كم أنت الله توم قبل أنك يكمل بعدي أما عن كتون كان كم مقاي سواء قرآن توا عن تكمل بني أن تكمل أو توا وسون تبانا يقرأ أترقى روحون تبانا بسم الله ولقد أرسلنا أبادي وقتنقان قندي من قبلك أنك مولمين كاني الأولين أو جمم پننندي وما من رسول جمم پننن جمع سنقندني وما من رسول أما يقول لي هارسويا أغورينيا ما غانتا هنان قاقنيا يونغني نبي تهارونا كنا متمر الله فاري
كذلك ati kemo yani orang nginye londi dino gunyanganu sondomundi لا يؤمنون nginyanganu tatongondini ti farendo qur'ana ine وقد خلقت السنة qahananun الأولين killa qasem mendangide yani nginyanganu yo yagunude yo kontononde ken qaybatende ولو فتحنا بابا haro ganna laqimuni عليهم makan kunga nambugu kamundi makan ko nyimme ga kira يعرجون iwosete na nyanka ay do kel laqya قالوا migati إنما سكرت أبصارنا ido yagun korota بل awara maka wotina oku oni serunye musharuna ido yimme akoroto ayan pimpede haro ganda laqimuni na siga siga marelle makan ko nyimme worno kamundi nan sigi ido malika nan gemu ini kitenkini mei na kida Allah kitabengeni Allah farengeni Allah ga makande mun himbe ne wotini iro ya gon korotwa on ta kamundi ai ido ku me korotwa on to do maga bal tunhe bismillah ولقد جعلنا برودا abado gutun kanda ai wasan kan sunya kamundi زيناها ya oda ku kon ken ko da ku burujunu ko tamudo hilloke a oda kunyi bas oti sanen tuwago ilmul fuluk alla sili abu qur'ana yadi qomi tuwagon suka boadi mo ken ko da ara qason kallen ko manazila ken tampile ado segui lengi ayara kiyan kallen ko al buruj ken tam ado hillu kebrenga qaso manzilanu kiyen burujunu asu konton qur'ana yadi alla yu koni man sabra nema nyani tagasi nyani hin tuwa nyani serebe ganda ya ga to kaba ko be ga wada batte awalla sama an ga to ho horan da kenya na maganta Allah e wul sawro ko mun batte daiman aw hosire nyamni maka anya ande Allah ti haro ganda kamulla khuni na kuma bure segendadi awotini ndi do mo ya mundo pakke mo bani ani ibuli saka awdo ko mun batte kunne manu be Allah gari nya ni nya takasi hoyi ni nya ko mun da habi suro hoyi ada ko mun poga be nyilla ina sanu ku batu ina qasono ku batu Allah gar himbe nya keyingi wakati angana kenya Allah o kenya na ana nya ko mo bure nya gala nanti kempin na ke sane imama ke birenga ke hi kamani ke sane ai ke sawura sane gumunda sane batu jin kamanni ke sane yayi warjaren kamanni ke sane yayi trenden kamanni ke sane yayi kisiye mundien kamanni ke sane yayi ira kusanun batu ni nya kamane na sanun tagana nanto an kana ama utiken kanne maga ama tay ken kanne maga golli nyam punya ni an wodu gnati nge kamane zarinya ba wal matunge nin kamanga wen ko ni wa minge kamanin kalbenye an ken ko ni golli nyam punya ni bo sanun ko kan ken mo nya golli nyam punya ni Allah ne manu ni an ga natu a wannan hakoren surunanga ti Allah dungainga bismillah gana bono ko na bono san qorunyeri ka hanawono ati tampille ke do segu kingo annaga mun tammu ke do hillo hukumun no gondi bo tammu ke do hillo kana kun kana wa annaga mun di aywa hokoro kunyeri kana hukumun no gondi tampille ndu segu ngawo tammu ke do hillo hukumun mo gobe wada ken ko nan dangi me ke tammu do hillo kungo nyeru hukumun mo gobe bo kem payke parce que nyeru ko ne kangaya nyeru khore wa kin zuhalu ado mustari ado marrihu ado shamsu ado zaharatu ado utaridu ado qamar wa kin nyeru khore ke wonna to ke go nyeru ko mun mo be bo kem bayke hamlu kemo marrihu yada ado aqrab والزهرة ثور الميزان وكون كن غندي سان غوري أطارد جوزاء برجو على السنبلة برجو
qano ken nogondi sani hore be gani qamaru ya burju be gani sartani ya wo kenwo kenda shamsu be gani sani hore nga wo burju be go kenda ken asabi wo mustari sani hore ni burju be ga wada ken qausu adhut zuhalu ken sani hore nga wo jadi wo kenda burju ya ado dalu wo ganda hay wani ni shamsu da qamaru burju bane wo kunda kutunni burju no hilliya qamaru qallen sartan bane shamsu qallen asad bane wa kebrenga kusu qadu ikota isudi kota shamsu kin alhadin kota qamaru kin tunengen kota utaridu kin tarata awara kemmo gordigana yani kiyengo baka wakati kebe awani ni aladin koda kiyengo baka wakati be an ngono baka kin wani ni burju be gawno kin asabi kibra wo me harawon kemmo wadi ernu nyeri gana timme gari aw sagene kin wure ko tasu eri segundi ado eri hana asuwo burju bane eri kabundi aro burju hillandi asumbana eri tamundi aro burju sikandi awa eri sikandi asuambana parce que ngerunga timme bana aw sagane kadi awra ke mo godi be ko ngaja tan kamo wurondo ki erun tam do hilane mi sa'atu fulkiya ngini sa'adu zamaniyambe oswatu sisa kiyenta lerun tam do hilobaka kibrenga agandanya eri hakabe ona nya ernu tambiya misalliya yo ke erun tambiya tagandini tamudo hilloy kinya toni sa'ali fulkiya angwani ni anta tanume milti baka bokibe kinga na hakabe kini de kibrenga burju bane so kenda bo wuron gillen o suwatu misal ndi ona wuronya erun tamdo nagato bo ken tamdo nagato ina kenya tagandini tamudo hulleya sikanta di anwanyi ni ampungu erin nampungu kendi hanu miltiya kena gi muhimbe de bo kenni sa'atul fulkiya wagana ke mode bo sega bo khatawnu ke bundendi igati keller ni gangwa siman ti sa'atu az-zamaniya ngani la sa'atul fulkiya ngani wat morun mo kemi awira ke mo wari ma sima sa'adu zamaniya ngade ay nandi kiyo baka seteri kebrenga awanne gamne kata viteri kinna asadu alhanin ko dai alhanin ko da kiyo baka kalleri aw kenne kalleri angana kentu an ken tagandini tatamudu hiloy kengana himbe kinanga kebra kenne sa'atu fulkiya kiyo kenne kelleria aw baka kelleria kengana himbe kinanga aw ke tagandini atamudu hiloy kina wuro kya sahih kya santeni yani qur'ana koni to woni ta khalas ngana himbe to ari kenan kallenga anta kempeni awasu koni na walangala asu ono goni solo inati zuhalwo kampata anyerundindi musari wo tumundindi marriq wo karagonnindi shamsu wo nagatandindi zaharatu wo ay wanna gamndi sikkandindi utardu wo hillandindi qamaru wo anna gamndi hanandi falyakun mi hotana wona himbe ka daba si say me imenu golengani kemo nambeya ira hotana tuna ka hukunyeriya aw ma himbe ga tuinan ka sisa aw ma kabui ala sahih tababi o shamsiya himbe wodo kiyamba te lenga ya ga tui kenyeru halle da seguntu nan ka hay na kabuntu nan ka hay ke ko ni gemenya gendi me digamen tan wono tamu tui tamu do banu tuya na do tuinan ka hay gare
Allah subhanahu wa ta'ala atira kamun kajoda na kason kajoda na sanun kajoda Allah gar himbe kajanda angana kinya ga munda nga yaga tunu de nga yaga tunu zabuni Allah ton di sanuku Allah ri taga awan gam di nyendun konu na henetiya koy wona hene mo gobe ti yigayinga ado minnenga yani yujadu an-nafu indaha la biha ande no wakati kebe ken ha akta wakati nikenga awrin kinyi nga ay min dan hanade bi maana asbabun adiya la dan sabu nyandurani me ande no wakati be wala ken ha wakati comme kiyendi misali bangande be so yimbe famno kiyendi kurayem pay Allah gollini anta facture tukana anta lampa kumunu anta ho tukana kebira kuray ngono ti kiyenga aso ke mo himmende no wati kebe nga len hawu nyana tay nga ay miranda na hangi nanga de na hana Allah ma بسم الله وزيناها ودا سانو قصرا مغا حيندان دغني ودا ايوا اتانغاتي سانن سنقمغا جل شيطان بيسو رجيم كينغني غدون راويا ما غاندا شيطان بي agara awa mukim fay sanin sun kumina kim fayana bato mubin kim bangantenni ana kari mana bi mana turindi kibrenga ke gabe ngorni koni sisa makkan sora nuyeni parce que makka nan kaso awa rabunum maga jinna nuno imbenu gawe khidimana yo kibarun konnida kibrenga ini Allah faran golle ke dambi ni kemmo ngati kemmeni jinna nu nyana maga adi wo kapedi wo khibarun ko nada kenni ka hanat kebrenga kemmo ndambe yino ay Allah wa mu nyana ko yande ay anta kemmo wodi kewo amme suworni ko ni khibaru be ga wade hiddanta noni nan kaso malikanu yo kamundi shaytanu wo kamundi no qosu galli da kamundi wodi ganano no qosu hijab ntiya inda himbe mugo anda gamundi iworna ko ikhriman nanunda ki worninya al shaytanu nga ko bane kenni manango mi ana garen gutuna ka hay ani kununga ngakomi hintar ne to kununga gilli nabillahi isa gasare ali salatu wassalam kebrenga golle nyam shaytanu ma gilli ken gasare gilli ken pagati iri kabasi koy hana hillandi sikandi nagato ikam pandi kenga imaga dungi indangi kene karabada indari inta irantarno hinto ko kemodi bira kebi Allah farenga sare doro iri kabakka musuya ngai wa hayni ti worono irantarno golobande ntadi gullande ntadi ngai ranta yimya yon kabari ikunna ko nanti mogontai irni garinya kudu khidman nanda tanyime in har ba inta har ba mu ko kadi paketa bira kebe Allah farenga ki aganya haringa ketara o kebrenga gullande joppe
wakati ni ndi gullati sanenga awi kitana wakati ni ndi gullati sanenga anti kitana nga Allah farenga dia kamuni nalli a kem pakati ngene sa hisu asubono kita gullande ngadi antam futana gullande ngadi ti sanenga antam futana ana kari mana bi mana turundi amme suwarni koni asuren ke sanen bingana koni aro gullande bingana koni shaytanun da auren ke mina koy awa arabu nga jahiliya dungo nanti kenta gade gade kera kheware yande imewa koni وجدنا السماء ملأت حرسا شديدا ودي كمون اورا ني كمون بقى تانغاندانوا اتانغاندان قوتين ot kebre hoygo ya nyangu nyendi ibulisa ti kadiga ya gamundo si igara dogolo na dogolor ni Allah farenga sare mo makite anya kammo o gana de kamunde o wani ni gardi ngono tangande be gona qoteni tindura imanta aya warna ko ni katakani iblis ari kamo metina ya gamundo idiga mu nalli atiyaga na diga no ko be anda senalli himbe ndara angan senkine himbe ndara angan senkine hori kendi senkina ra sumbu ati himbe gara ko makka bongade asare ken ko irani ken makka senye al-la'in atu inde yende naziga Allah kanenta a hoto de naziga Allah kanenta la hawla wala quwwata awatu de ara sumbu ati ke sega bugo no ko wede himbe garo agaro kamun naga anaira akan himbe garta ati atabugo maka awati kebrenga duna kumbi awo himbe na kara kenya de ke koni ganda katanyana hinso bonoma qur'ana Allah ma ko sisa iri heren su dabari asu en kantaw surno de dar bana surno dayama Allah ke konni lisanum pimpe qari jinna nun tagaranti khibare qari koy ken qur'anam bi jinna ma kada iran takatarono yume bismillah wadat duna sanu kunya gullanda nay wa hifzan aru tangandana min kulli shaytan gilli shaytan bisu rajim ngani gidun rahoya illa man ma ganda shaytanin bi agaran mukim fayi sahin sun kumena kin batu kin bangantin gani ati munyanka na urari gana bamba ora giri sabatin ton seri wa munyendi o senundi munyendi jilli wonne besuya akencente gani oda biramugo wala biradingira ora kenyangu an kundangani awa munyendi adamare mukuni nemanu aw kunko nagada ora honya aga dangani an kummanya warjagandani kundangani inaga khidima an komenga maga an sugondan jage an nanundan paru an yugum an kurukurunda silimu tankinya honi inanha anyani warjagana ampe Allah ni warjagat annan kum kusu bismillah ati amanya gilli wonne suya maganta kempo sawhongo kuma gandini nga onta honu nyankandini maganta lanyira be tuintengani de konsuwo magabe anta kontuna kadi nga ona yankandina kamo mo be gani atuintengo maga Allah subhanahu wa ta'ala ara munyenko da gidun waradi ku sabura amma ga nyoko parce que munyanko tege angana tagani nagatoyi bane yani sellanga akuten suji bo gidu ku yawo a pesene amma ga awa kulumbe jigedi
munye nyugo kan ta yankara jindi nan ko yugo to bo Allah da gidu ko ya waradi na yana pesi aw america na iren ta ire jitana kendo konta kendo ko jitana keni nemanye aw gillayu munye ora honsu sinundadi wa ambatina fiha min kulli shay'in mawzun ora suqanje ke munye di ke o sornadi ke munye di ke o sornadi ke munye di ke o sornadi ke munye ndambe kansi nadi ke munye ndambe kansi nadi ora suqanje angande ke yite munnu diga doru angande ke soho munnu diga doru angande ke soke munnu diga doru anam bugu yare mawzun yite gumu anga to ke yite munnu diga ko cenne ke tene ko cenne di kena ko cenne di kena gide nyedi keni fuga nyite nye diga sen kullendi Allah da suqanja anga tango sogono sumango sorno dora sogen sorno dora maro sorno dora anna buga inna yiri haya ga masorno diga doro ay mauz akan jende on tabane kon suri iktaram walla ma aro tu inde ken nema kore ke balangan ta ken to aga mo tu inde anna diga doro anna diga doro anna nga doro ay wondi anna dallai man ta gemay ngana gemundai na hon suri kitara hon so ke mo hari dabanu ki dabo sorno yere ki o sorno yere ki o sorno doro ki o sorno doro ndokuro noku daban tawan gundun ciu ndokuro noku cienda ban ke sunne ma korengi ida biram mo gaben kina kay ida bira dingiran gaben kina kay anga diga ngunyang ko ten ko non ko serunda suguta bira mo be gawno bira ho be gawno kenyangi me kun idiga ta kono ken sabura ona diga sogoranga ona diga daba marranga ona diga nyagari garanga ona diga gori munduranga bira mo be ga landa ken no kungu nyendi anna ken sukuta maisha bira mo aro bira dingira parce que awazini ke kun su koyin hon su yima agabe anta nyimene anta kontono haro ganda gabo nan gabo qabari akini mo wonni maniya illa bi qadar ma'lum qadar ma'lum akini mo alla ngirangi yime ma yime wa mo gontu aga gemme to yimo be iwa kinni ke mo godi subhanallah e alla betu honsu yima ngati inta kinni illa bi qadar ma'lum kebe okuga honsu ndoma o ganda kite bane ona yada an kaba an ta kaba de alla ti sati honsu yike ma ngara ko nan sa kam man ka inta kin ken kin mo garre adama remme ayuha an-nas antum al-fuqara kon sun tanke ma angane himbe kita karanda ken bonondi an kaba an ta kaba de an ta kaba at-tadbiru anisfu al-ma'ishati يقول دمني كتا الله فارن تبرا مغسري أنا سكه مومي سري بيجوي برا مغم جاتين تاوني ناسروندي كين كلم با نكيني توكون تكاندي قصون نين نكبنا كيايغا نسينم برا نكبنا نجيمو كياي أتي مانتينغ ما كبرين الحمد لله نهم دنا كهاي نهيرنا كنتا بونو مغبي كيوين كمانا دي kebri anna herinya ago timine mo bel ahiyadi ana awa ilenga nakati akorna wala kurgurndi ago no wakati be perti parta kaso illi sikina ngati aw ilenga mi aw nyani ngiri kandi khari dewu ngiri makari ngiri kawo mbay kino wana so khari anda kitina kugurum pa khari perti parta la ma hakada yakun anta bana yakun alla ta suyige maga tin qainta kin ke morde ina jatenya tawni kebira asugan do kube ma o gana himbe kita ona gaten tawndi kin wajibi nga kin alla serendenga takhallahu bi akhlaq allah ajuku gangaru ta alla jukunga in hogani haram pore ma ngutoy kin so kendi wala kemen kin yugay an pinu gaten tagondi an mini ho an yiga ho an musaka na gaten tagondi an kitayendi kinya sireni
وسيرنا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم الله كنا خير كنوي نقول نصابا نو كنا نقسني بيا نار جنة كنوي نو الله كم سري نو فارن كنا سري نو قرال سريا نو ميدا واق سري نخاون خيرين كنوي نقول ناس عنكين